gagayam na imbag nga oras tayo amin. Part 39 compilation ti mga ganyo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Dito drama tayo manang Biyana. Kastiman nga rod ti kunani Kabsat Berto. Dear manang biyanang, ititawin ko na suro ka 60 na karanting kan napigsa akpay. Aday di balasa nga sa nga ili ti karubami kat nagpayduma ti kinapintas na. Ado tag kursunada kan kwa na, baruman wano daanan iti asawa, talaga mapatalyaw iti nagpayduma kinapintas na. Kat gaputa sa anak payabalo, impamuspusak ti amin tapno maasit kaklaang tinasao abalasang tapno sana madlaw ni bakit ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nakitam, jay kanakan ni Maria, jay daya, june. Jay agnagan iti Mary Jane. Jay ngayon napintas a babae. Wan. Nakita kong da dyan ka. Jay kulot kun atidug ti buok na. Wan, iso, nagpintasan niya. Wan. Yung saan ko at type, angkal? Na, tapay mo, kat nakapimpintas. Jay simple la a babae ti kahit ko, angkal. Diyak kahit ti kasya kapintas. Tas anak a may bagay kan kwa na. Nanumuak la a lalaki, angkal. Kat no nagtaer ka, agbagay kayo ay titay a babae. Kan sigurado akayatin na ka. Tas ikati katairan a baro dito'y lugar tayo. San mo't, angkal? At umod na kiti natataer ngam siyak dito'y Una, ngam nangasawa da amin din. Sikalat baro ang natairan ang nabatbatay. Ingkakidarmon kanakan, sayang dayay. Manjak, angkal. San ko a type? Nagkapoy dayay akanakak. Iritretok dyan napintas akanakan ni Maria. Ngam di nakakayatan. Apay, balasang payaya day a babae. Hun ka naw, ta dinamag ko ni Maria. Awan ka nupay nubyo na. Ilakad ko kumani June, ngam di nakakayatan. Ay kabay-bay amano, di na kayat. San nakit ka no ataypan, kat nakapimpintas na dya babae. Nagpudaw, nalabasid dya bibig na. Ganay na, nagsisipukul ti pamagina siga. Nang rona nukas dya nga ag-short pan, bagbagay na. Anay ko, apay nga agkistong ka ngay, Mima. Nagalas katikas tangay tsura amon. Oray ka lag kidam-kidam amang ibagbagay ti kasta. Arsa balaklakayan. Ibadlaw mula pagpampantasyam dayjay. Ni Mima mo, nairanamot laan nagkirimak Di mo ka di ikan iti sa bali akay papananday ta. Tas ikalang mo ti pagpampantasya Palusot ka keda laklakayan. Narnakanan ni Mima. Gamsyak, dakpay la makaturog. Hay, kas lamakit kitak pay lang aging gayta ti ropa day akanakan ni Maria. Unay mga minapintas day babaeng. Nay dumduma ti kinapintas na. Makapaawis rik na. No baro akla ko maarmak day babae. Ngaman yan, tada mga minasawa kaon. Padasik kumamot ag-checks. Mabutengak man, tigre mo ito asawa kang wagimon. Ay, agkapoy-kapoy tumaday dyan ni akanaka. No kaya't na kumatay, ilakad ko. Tauray siyak ti mangyaram gankwana. Tapno da pambar ang makasitgak na dyan babae. Di na mo ngaming kayat. Hay, sino nga tayo ti iritok iti dayja balasang? Nay, papanam si Naida. Una yan, ti kasta apurmam. Kas kalalalaki ti kasta ngay turam. Agkat lalaki ak mata talaga, Uncle. Abay, tumboy kaya talaga si Naida. Ni Uncle Berto, nabayag mata nakasto ti kinataok. Damagan niya pa ilang. Kahit anya nga rin ti pakarik na iti ayat. Babae? Wana, Uncle. Kahit adan nobyam. Awan pa ita, Uncle. At day ngam nag-break kami. Ay,
At dairitokin ka sinayda, napintas abalasang. Ha? Sino nga yan, girl? Di ka anakan ni Maria, nagpintas na jay. Kaya't mo, tailakad ka. Kaya't nakadayjay, tagwapo ka atumbo eh. Inaram ko na, uncle. Binastad nakmat. Anya? Apay kay? Di na kanumot kaya tikas kanya kalakyan, uncle. Lalaki ka na, ti kaya't napakirelasyonan. Nay, ada ka magam dito store Bernard daw. Maya mo tisisik kawilam dito eh. Pampaangin akman, Tata Bertaw. Tawan angin, iti balay may. Aywan, nakita mo hindi napintas abalas ang akanakan ni Bakit Maria. Aywan, Tata Bertaw. Nagpintas nga roday dyan. Kursunada. Ng mabainak nga garam. Di naklaya di bagan ano day dyan. Ta sa anak agwapaw. Kun naang duda. Ay soso, tumaer ka no agdigos ka Bernardaw. Ha? Kas tamang ti imbagam iti kanya kaon. Ngam pinadas kaon ti nagdigos iti namitlaw iti may sangal daw. Ngam isulat tamag. Saan ang nagbaliw ti rupa? Panaggriknam lang dahi ta. Ngam tumaer ka no agdigos ka. Siyempre, bumanglo ka. At ang amin dagitay babae ano na banglo ti lalaki. Tumaerdan iti panagkita da. Ha? Kas tanga-tangag paisaw tata? Wan, no kayat mo, hikan ka iti banglom. At daya, wala, no libre ka ikaw. Ngam no at bayad na uro sa anang. Ala, inka nga ro dagdigo saan. Takuyukin ka numalam, Bernardo. Agsagay-say kan tuwa, kan agtakin ka. Awan napintas abataw tata. Ikan ka no kayat mau. Mala, ingkagdigo saan. Sa kanto umay balay, taikan ka iti pagbarom, kan banglom. Nay, papanan nyo ka ni Bernardo Berto. Nakabangbanglo ka matan. Imbok-bok mo sa matan te bangbanglo. Ni Bernardo, ti binangbangluak mi mabakit. Masapul ngamin ang nabanglaw ang mapanagaram. Na, impabadom pa'y kang kuanan tabadom. Anya day ta itid mo, wano? Katuna, unay ka na ya, sumanaw ka mo't bakit. Di ka lagbayin gini Bernardo. Bernardo, pasensya mo ni nanam ami mawan. Un tata, awan problema. Apay, asino te mapanmuar manaya Bernardo? Ni Mary Jane nakanakan ni Nana Maria nana. Anya? Gano nagpintas dayjay barok. Iso nga ron nga arman na tanapintas. Abay, di mo amo nga damot taste ni Bernardo. Amo na tagpilay. Ay na, naimbagano saan nakabastadan dayjay. Kanyat amom ngay. San mo't nga amin ang napintas kat gwapo ti pilyenda. Adon tinakita ka napipinta sa babae anak ya asawa iti sana gwapo. Wana ngambak nang siguro dagi dya lalaki. Ngam ni Bernardo ngay, saan matabak nang? Un nagpaisaw tata Bertaw. Sa anak mag-abak nang. Imbag no kaya tanak ni Mary Jane. Ay nako, siyak ti makaamo king ka Bernardo. Siyak ti mangyaram king ka. Diskartik daytan. Ala, mapantakid din. Naimbag nga oras mo, Kaka Maria. Mabalain ti umay agpasyar. Ipasyar ko man ni Bernardo. Ha? Asino ti pasyaran niyo? Umay pasyarin ka nun ni Bernardo ni Mary Jane akanakam. Nagpakuyog kanyak, tamabain ka no. Ha? Sumrak kayo kakaberto. Nga maglablaba mo ni Mary Jane at DJ likod. Sana problema, Kaka Maria. Makauray kami. San ka day, Bernardo? Uwing tata. Alangarod Sa nabali tadanda ni Malpas day Jayan. Agis ispin laengen. Ha? Hoy, Bernardo. Di ka maturog ah. Bernardo.
iturog ko man ngagpaisang. Makapaturog man ngamin taguray. Tagiwat mo ang mga numangagda ka, kababain. Apay, di pinalpas ni Mary Jane ang naglabaya. Diya mo nagbayag mo nga raw. Nagawid ak sabay tata. Ay bandak to no dan ni Mary Jane. Ay, saan panawan na ka dito yan. Naimbag nga oras yun, tata. Bernardo. Ay, kastama kang ka, Mary Jane. Pasensya kan, nadisturbo ka. Siyak ti agkid daw iti pasensya. Ngamin, naguray kayo iti nabayag. Saan mo? Ayos lang. Nairuam kami nga gururay. Anyat gagara yu, tata. Nagpakuyog ni Bernardo kanyak. Tama bain ka noonay kang ka? Kaya't nati makigayam kang ka. Ay, apay amabain ka nga, Bernardo. Kit nabayag mo ten nga kit-kita tayo di istorno ko, ha? Yun nga raw. Diyak man amaw. Tama ba nga ba inak mo tungging ka? Damdamagan ni Bernardo, no mabaling ka no, te makisinangid kang ka, Mary Jane. Katun, day talaga yam. Awan problema. Kan damdamagan na, no talaga mutla ka no, single ka. Nga awan no biyom. Tapno awan to ti pakabasbasulan na. Awan pa'y nobyo, Bernardo. Si Kangay. Apay, awan pa'y nobyam. Awan pa'y nobya na, Mary Jane. Agsao ka, Bernardo. Di baling, ta isasawanak ni Tata Berto ading lapsat. Anya? Awan, adaytid ni Bernardo kang ka, Mary Jane. Daytoy man, Ni, nagadumot at chocolates day to yan. Ginatang mo, Bernardo? Wen, ginatang na, Mary Jane. Amo, Mary Jane. Kursunada na ka ni Bernardo. Ha? Agsao ka magami na, Bernardo. Hey, si Kanang, Tata Berto. Isawan naklatan. Managbabay na talaga na ito, Amaraw. Nagpintas ka kano, Mary Jane. Kastatis ang kaibaga na kanya. Kat, agyaman na Bernardo. Awanan yaman na kano, Mary Jane. Aywan, agkape kayo? Ay, uwan ka no, Mary Jane. Kayat ni Bernardo te kape. Ay, paborito na naita. Ay, Ay, si kamot gayam ti masabat ko, Bernardo. Nagkapwam. Dito istor, Mary Jane. Agdardaras ka di. Saan, Mary Jane? Apay ka day? Kwa, kayat kula ko mga ibagakan katigasat mo kanya. Tapno saan ka amang namnama. Kantapno saan ka amataktak iti anyaman at trabaho. Ha? Sumapul ka laangan iti sabali nga armam, Bernardo. Ngamin, awan namnamam kanya. Anya? Agsaysayang kala iti oras no sumanubli ka iti balay. Taawan mo't namnamam kanya. Ha? Kituan ano kastati ko na Mary Jane. Awatik tigasat ko kin ka. Narigat mahit mo ipilit ko ti bagay. Nay, nakasukat kamot kat malaman. Papanam, Berto. inak manan yaram ni Bernardo. Mapan mo yarang ngam si kamat tinagpurmay ti kastaunay. Hindi ko sampay. Inpumadaam pa yan. Ay na, alangan mo't anang dudak, makikuyog kini Bernardo. Kababain mo't ijar arman na, tulungak nga agaram, tapno makaasawan. Ay, agsaysayang kay iti oras yaw. Jakpat siya nakayatan ni Mary Jane ni Bernardo. Kayatan na, siyak ti makaamaw. Aywan, ayan tay bangbanglaw. Jak mo mabiru ka na yun. Ibusam mo ti bangbanglaw. Nagbuslon ka nga bangbanglaw. Kan napay ayakas tauna purmam. Kat kuyogam laang man ni Bernardo. Wano adamot na nararmam ni Jay. Ararmam sama ni Marian. Aho, itan niya aga po. Pagan ano mo na dyan ngay. Aga-aramak baka pa eh. Ni Ay, apay ka gistong ka ngay. Nagalas ka ti kastasong Batman. Ano ko?
Talaga nga ipadlaw mo nga dapay la planom nga garam iti sa balay. Ah, Kat siya asawa ka lang arudan. Ay, garatigit ka, alaklakayan. Jak mapanijayan tata. Mabain na kaon kini Mary Jane. pagbay na maya, kitadaak mo tamang tulong kangga. Nasabat ko ngamin idikalman ni Mary Jane, ijadalan. Kat binastid na kaon. Anya? Asos, subsubukan na ka lang, dayjay. Panubok na la dayjay kangga. No talaga mo't laan na ibturo ka kaguray. Kuna naman, nagsaysayang lakanaw iti oras ka. Tawan ka no namlamakin ko na. Sumapulak ka no iti sa baling armag. Oh, patpat siya mag, alaki di, agrobot ka, tamapantay di balay da. San ka maupupay at agos? Ipakita mo ti kinasaot mo nga agaram ah. Tata Bertaw, Ala, ingkag di ko sin, tagsukat kan, darasam! Saan ka di nga imbaga ni Bernardo kada kayo, tata? Abinasted kon? Ha, ay kwa, imbaga na, ngam kayat nalakanaw ti agilibre, ilibre na kakanaw. Anya? Saan ka day, Bernardo? Uwan ko na ma. Uwan Mary Jane. Ala pagbigyan ka, Bernardo. Sa dino nga ro, ti pangilibriam kanya. Ngam sumurot kayo tata, tapno at akadwami. Areglado, Mary Jane. Mapantayo yili. Ije restaurant ti may sa akalugaran tayo. O sige, day talagayam. Ngam italaang day to ya. Inton sumaruno, yakon sumurot kada kayo. Pagbigyak laang ni Bernardo, tapno saan nakakagura iti panang basted ko kenkwana. Ne, aglakla ko dagayam iti arak dito tata. Wen, Mary Jane. Oh, at iti inumam. Sige Sa bagay, nairwama kun nga agin inom. Tapasaray rumwar kami idi nga ag nightlife kadagiti barkada. Sige nga Rod. Tangay nalpas tayon anangan. Rugyan tayo mutan ti aginom. Tata, Jane Wangkong. Di tayo ka di ipayagawin. Inakipastor Jane Wangkong. Ay na, bay-bay aman pala day tarwang. Anyat na papatagin kaya. Jenwang mo, wano na pintas adayag. Tata, Ala, agsat tayo. Uray basit lang. Laro, isat mo. Awanan ti tao dito ayan me. Nabartek mo na Bernardo kini Mary Jane. Iso nga indumog dan dito lamisaan nga yan me. Padasik man nga akbayan ni Mary Jane. Numarik na. Hindi. Dinan san narik na. San anagkutay. Hay. Gundaway kundatoy. Rimuarte kalugaran me. Ngakin kukwa dito'y nanganan ken naginuman me. At siguro na pan naginata. Ayos ko. Maramid ko ti kayat ko. Tawan tao dito ayan may. Anggal, naimbag ta nakita ka. Ala, anya tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, abay. At na naibaga kanyak ti kalugaran tayo, ananganan nyo ije ilay. At na nakita na ije CCTV da. Kat nakita da ijay, tinaramid yung kini Mary Jane. Ha, chinansingan nyo ka no? Pudno ay anggal. Ha, ay jaka mo da ita. Awan amok dita. Saan siguro asya ka? Ni Bernardo siguro. Da kayo nga, Rod. Ay, sos. Amangan numakadaanon kini Mary Jane da ito. Nabartek ka nung amin din. Iso adi na siguro nadlaw tinarami jo anggal. Ay, basta di da kiramraman dita. Awan amok dita. Laklakayan ka di makainaknakan. Mima, gusto ka din Di ka nagbain iti kasta nga raramidam. Awan mo't kinapod no ti magpamasol na kanya. Anyagawan, kat nakita ka mismo iti CCTV. Impabuyad na kanyak. Ha? Hindi kan makapaglibak, Bertaw. Kat makamuka na idarum na ka ni Mary Jane.
Naimbag nga oras mo, Maria. Adda ni Mary Jane akanakam. Adala ko man napatag nga ibagakan ko na. Ay nagawidan ijay lugar da, Berto. Ha? Kwa? Indarum nak nga taka ka. Ay na, saan? Tadi na kanukayat ti may babain. Iso apim manahon. Ha? Iso aswertem. Takas jay ti pangedeng jay ka anakak. Tano saan? Maipabalod ka kuman. Naimbag lakid, Zain. Sa saan ang nagdarum ni Mary Jane, bakit? Oo, agyaban nak. Wan, swerte matalaga. Nga malas mo mat, tasinaan kan. Ha? Apay ngay may ma? Mangibabain ka nga asawa. Eh, Siya asawa ka, ngam kasta tinararamid mo. Nagsakit tinaramid mo, Berto. Pananglipot tinaramid mo. Isa pasensyakan. Agsinadalangan. ay, saan ka di ame, ma? Bakit? Saan mo ako nga nuwawang kay tinanak? Agawid ako ni ti lugar ti may sang anak ta. Ah, Makamo ka mo ti na mangibiro kag ti bagim. No sa dinaw ti pagkipagnadam. Tano siya, desidido ako na mangisinakan ka. Sininaanak nga ro ti asawa, pinanawan na kat nakikabalayan iti may sa kadagiti anak mi. Namin ano nga inayayok ngam talaga natangken ti pangandang na. Isu nga itag may sa akon iti balay mi. Adon ti marikrik na iti bagik kat sumalog matan ti pigsa. Nalaos ti panagbabawik kapo iti naramid ko iti kalabas. Aklunak, nasulisugak kat nagpailuyo sa kitiriknak, banagasaan amay parban. Alakastan, tigayem mo, Berto. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose para iti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo to YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Ni Apo Diyos timang tarabay kan mang bendisyon iti tunggal maysa. Dirma ng biyanang, iti baruak awan aalistwak. Nakarita ka mangibaga ang mga sawaak nga oray awan met panggada. Saan kumakayat ti ina ka mga sawaak tawan kat nga rod trabaho ngam impilit ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay. Anya, agkasar kayon, kunayaw, glory, binignaw. Uwan ko matatang. Kaya't mintag simpa ka ni Glory, tata. Tapno makabukal kami mo't ni ti anak nga agbalin mo't nga apo koyo. Ay kahit adakada kayo na ita. Ang kasano na ita ngay. Agpada kayo mo't nga istambay. Awan trabaho yaw. Kasano ngay agbyag kayaw. Pangalan yaw iti kanan yaw. Nalawan ti talon da binigno, tatang. Ay, kastaya. Akit mayat nga ron tapno adda pangalaan niyaw ti kanin niyaw. Mulaan niyaw iti pagay, tapno adda apitan niyo alamutan niyaw. Uwan tatang, kinawin ang mulaan mi dahi iti pagay. Akit makamu kayo nga ron no agkasar kayawn. Isunto mo't la akanayon ng ti panagkuyog yaw. Agkasar kayo nga ron dahil. Pagsasaritaan tayo ti kasar yaw. Anya akasar mo ta sasawam. Anyat usaram nga agkasar ngay, kat awan mo't partyam asagana. Ha? Katay lima ababoy yung ngay nanang. Ay awanan, inlako kong. Kad maysa, apay ngay aday jay tinamnamaam apagkasar mo. Nagbanbanugak day jay. Kat no ultimo agpakan kat kasadut mo. Ay, sapay imbaga kon iti ama ni Glory adumanon tayon tapag sasaritaan tayon ti kasarmay. Kundi karit ka amang ikasar, ngam awan mo't partyam. Ay awan abinigno, di mo pa'y mabalin ti mga asawa no kasta. Kasano ko ang mga asawa ka iti kasta ngay, di mo pa'y malaban, ultimo brief mo. Agbalbaliwak ton no mga sawa ak nanang. Oh, nga ta. Uwan nanang.
Gumagitak to. Nang runa no danton putot ko. Apay, itulog ko nga rod mahit nga agbisinti pamilyak. Saan mo ta? Di mo pa'y nga ron mabalinti ag kasara. Tawan mo't busbusam. Jay pala naglakwan nyo iti baboy yu So kataktaw. Pangalaam ko maiti isukat mo ngay. Tay maurnong to aparwad Anya, ay mabalin ay amot ti kasta. Apay, masiguradom aya adakkel to ti maurur aparwad. Dakkel na nang. Kat no nagbabak nang nagiti kakalugaran tayo. Patsyak adakkel to ti ited da aparwad inton kasarmi kan glory. Kan nagitay to big time ti alan mi aninong kaninang mi. Alan. Usaran tayo tinaglakwan nyo. Tadyak kayat ti mabainan iti ama ni glory. Ang mga no kunaan na nga glas-glas tugak. Ay, Ala nanang, di kayag sinayon. Uwan ko na yun, tadumanon tayon. mala, basta bayadam to Tanay, pagpuunak manunday jay nga ag-business. Uwan nanang. Nalpasan ti kasarta, Glory. Ayan tayo box anak ay kabilang ti parwan. Daytaman ni nakaparabaw di tan lamiseta. Umay ka, bilangan tan ti kargana. Agsingsingir ngaminan ni nanang. Ha? Apay, adda utang mo kan ko na? Adda, jay bayad ti naparte asagana. Anya, kunak man no kunam nga urnong mo tinaigatang kadagi jay. Kasta matimbagam kan ni tatang. Kun kunak lang day jay, tapno agbilib mo't ti amam kanyak Nga ore awan trabaho, at dalat tamot urnong ko. Anya? Di, awan nga rod pang rugyantan No pagbayad mo gayam iti utang mo ti parwad ta. Makaurnong tantumanan Kwartala day ta, Glory. Di ka agrik-reklamo tamadi. Umatap ti grasya no kasta. Kahit pag naidan yung araw, itatanalpasan ti kasaryaw, Glory, binignaw. Agnaad kami kano ije balay da binigno tatang. Uwan tatang, yawid ko ni Glory, asawak mo tan. Di kay madanagan, takanayunan min to timang sarungkar kada kayo diti balay. Ala makaamo kayong araw. Sapay ko maharta mataginayon ti kinaragsakyaw. Di kay ko maagap-apa. Kan agagagat kayaw. Agsalukag kayaw. Agtinulong kayaw tapno pumintas ti biyagyaw. Wen tatang, no makaapit kamin to iti pagay nga apitan me, mangyag kamin to iti bagasyo. Ay kat pagyamanak Agam sa anak nga agdaw-dawat, anak ko. Sa kabaalak pa'y matyag trabaho. Adamot talaw na suksukayag. Di nakpakananagan. Adan asawa ang binigno. Aggagat kamutan. Agnakam kan. Agtrabaho ka. Tapno adda pang biyag mo iti pamilya. Tangiwat niyo man mo't. Mangag na kayo ni Glory. Iba'y nandakmat nga anak yu Nasaysaya at numaamuan na tipod no nga ugalim. Di ka agpamarang tamaduktalan ng tumula asadot ka. Huston ko nakmat. Kat nagtrabaho kan Uray construction no iso. Sumurot ka kada insan mo. Nabayagan nga'y ayabanda ka. Ngam di ka mo't mapmapan. Nakaurnong ka kuman iti kwartam. Wen ka di. Agtrabaho akto no agsikugan ni Glory. Anya, kaanon to pa ingay? Urayom pa'y lang agsikog sa kaagagawa. Rugyam kit diitan Nasakit nga ro ti sikat ko. Kung oray ti sakak nagsakit. Diyak pa'y makatrabaho ita, anang. Binigno, nasapa mo tarimor ni nanang. Napanan na, Mapanmanan agisorsor itilako na akan kanan naggagat gayam ni nanang. Ay wala. Awan makunak ka ni nanang. Talaga nagagat day chay. At iwan na pa yan ay di tatangag trabaho. Kasta iya. Agat anya taramidam itangal daw ngay. Panagtatalon sa amatan. Apay, di mo pa siya rin di talon mo. Di ka agarado iti pagmulami ti pagay. Awan mo't nga ron. Nakasalda di talon me. Anya,
Nakasalda. No kasta, saan na da kayo timang suksukay? Saan ata nakasaldakat nga ron? Nagkapangalaan ta nga ron iti ka ng tangay. Kunak man no libre bagasyo. Saan? Gatgatangan me. Ninanang ti gumatgatang, ta isot ti alis to ngagtrabaho. Siyak ngamin kat pasaray agsakit ti sikat ko. Kas ita, anay ko, anay, sumakit manan, anay ko. Apo yan nasakit. Diyak mo Diyak mo't ngamin nagpat-check up. Diyak kaya't nagpa-check up na mga no, adda maduktalan da sakit ko. Adda ngagsakitak no kasta. Tuyulok, agsakit manan, anay ko, anay ko. Siguro na marikriknak lang ito yung sakit ko. Sipod pa'y ubingak. Di barokong ko, anay nagsakit. Agkakana mo tinasakit kan binigno. Apa yung ngay? Kabalak pa'y matkiti. Inanalaang ti kasapulak, Lori. Nagtrabaho ako, kumaro, ti sakit na. Agpa-check up ka langan. Saanan? Manjak mo na kumait. Ang mga nadamaduktalan da sakit ko, kat umanay la pampanunutik taon. Ang mga no may stress sakit, may daras ti papatay ka. At din sangpet ko amasida balasang ko. Pakiluto man laangan tani, nabanukak mo. O sige nanang, kaasi kay ano da kayo pa'y latagluto. Napanan ni Benigno balasang ko. Nakaturog nanang. Manan, ay day talamat maturog ti kukuenan. Nangasawan ngem isulat ta ti aramid na. Ha? Ay sus, agsakit man ti ulunan. Itay pa lang agsaksakit, iso ngayon turog na nanang. Ay, kanayon mo takas ta. Awan lakit agsakit ti ulo na. Sikit, saka, kanuan niya pa'y dita. Kunak nga ron nga agpa-check up ko matap na amunat tumaran na nga agas. Di na nga rod kayat. Idi pa'y lang nga ibagbagak nga agpaduktor. Ngem di namot kayat. Ungtanak no pilitek. Ay, kasano nga ron na makatrabaho ngayon no kasta. Kababain mat kada kayo nanang. Da kayo kay din timang manggad para iti kanan mi. Ay na, nairwa makun balasang ko. Sigod mat asyak timang manggad. Apay, di na kay tultulungan ni Benigno ayan nanang. Kasano ang matulungan na kat kanayon mat nga agsakit ti kumkumpor mi kenkwana. Iso nga ikarkarigatak-latan ati aglako-lako. Tapno adda maigatang iti bagas ken sidaan. Ay, sayang di talon niyo. Nakasalda mo gayam. Ha? Anya atalon, Glore? Di mo nalawat talon niyo. Ngam nakasalda ka no kung na ni Benigno. Ay na, anya atalon. Adda aya. Awan talon may balasang ko. Anya? Nagsaya atin ngay no adda talon may. Awan. Daytoy la nakaisaadan ti balay ti dagamay. Patpatsyo mo day di Benigno. Ay, day tangarod pa iti may sadyak kayat iti anak ko. Bolbolas tugi no daduma. Aniya? Ape nga kasta ka Benigno. Linas lastugan nakmat. Ape ang masapula lastugan nak kat asawa nak. Kunam nga danalawa talon nyo nga mawamagayam. Saan kong almanan tinalawa daga? Nga maditirik nak iti panagululbud mo. Ala, pasensya kan, Glory. Diyak ngamin kayat na maupay ka kanyak. Iso nga imbagak tikas dyan. Kasano, di kag trabaho? Di ka sumapol iti panggadam? Kababain ka ni nanang. Isunti provider ta dito'y balay. No di kag trabaho siya klangan tagubra. Kanayon mo't nga ron ngagsakit ti ulok. Sikat, saka, bukot, barokong ko, kantyan ko. Kababay naman ti sumanardang iti pagtrap-trabahwak no sumurot ti sakit ko. Agsapulak nga ron iti panggadak. Tapno matulungak ni nanang. Anya ko trabaho nga. Awan master ka na trabaho dito lugar tayo. Iso nga umadayo ka. Mapanak iti pagtrab-trabahoan nagiti kakasinsin ko. 5 nga oras ti biyahe manipod dito eh. Anya, nagadayon nga. Ay saan? Agtalinag kalagan dito balay. Sana balay. Tano umimbagak. Agtrabaho akong, promise.
Gundawayak ko matagtrabaho tawang pa anak ta. Tano danton anak ta, jak makatrabahon. Siya kung tagtrabaho, bakit? Agpaimbagak labasit. Inanalaang ti kasapulak. Pasensya kayon, Glory, Benigno. Saan kayo apapapanawan dito'y balay? Ngam na saysaya at siguro no lumasin kayon iti pagnaudan. Tapno amuyo ti adda ken awan kada kayo. Sapay kumata maawatan dak. No siyak, maawatan kayo, nanang. Agyaman na, Glory, balasang ko. Si Kangay, Benigno. Maawatan nak iti kayat ko ama pasamak. Tapno agagawa ka ngagtrabaho. Tanay, bakit akon? Sumalog mo tipig sa ako, nanak ko. Kahit pag naadan mi nga rodan ngay. Agawid ta pala iji balay Ay manjak. Imbag kumaan awan ni tatang mo ijibalayaw. No kayat yaw, dalusan nyo day daan akalapaw di taasidag. Mabalin pa'y apag naudan day jay, kurang laeng iti dalos. Nagbasit mo tin ngay. Kas kamla pimpiman ni Jayan Napintas day jay no madalusan. Alaan nyo tay may sa apaglutuan tapno adda aramaten nyo. Ikan kayo mutin iti kaldero kas kada plato yaw. Ay, Ala, di ka nagreklamo, Benigno. May mayat no lumasintan. Tapno mapwersatang agtrabaho. Narigat mo tan, umang namnaman talatan iti matmatgadan ni nanang. Imbes nga iso titulungan ta, baliktad mo't. Isumot timang pakpakan kadatan. alangar makamoditan. Anya matikas tuyan, awan mambaga sa may saangan. Katin ka mga alay di balay datatang mo Apay awan bingay mo, di talon niyaw. Nakaapit mo tan. Ay na, nabayagan na naalak ti bingay ko. Subsubra pa yan tinaalak. Tayjay mo tayan ti pagbagasan ta. Bastawan may saang, ijay ti papanak. Talaga kasta Anak na kang arod, di tulungan na ka. Awan mo't ngamin kwarta ni nanang ka. Na adu mo't tirik-rik na anan. Sana na makatrabaho. Kasi nga ron ni nanang. Imbes sa sika kumatimang tadi ti kwarta na. Ngamawang mamaytad mo tadi ka maagunay amang good. Nagadun ti utang ta, Benigno. Naiwarasan. Isa pa nga asim ka di gagawa kamot. No sa anak lama si Kog. Siya kumantag trabaho. Ngam umadanimot tan ti panagpasngay ko. Anay ko. Agsakit man ang tibarokong ko. Ay, kayat ko ti mapan makikonstruksyon. Ta ayaban nak ninsan ko. Agam, di mo't may ikat ti sakit na. Senton mapudutan naklabasit sa makit ti ulok. Kain ka nga nagpa-check up Tapno iresitaan da kay ti agas mo. Tapno nagimbag dagitan nga nanayam. Saanan? Gastos la dayta. Awan sakit ko. Inanalaang ti kasapulang ti bagik. Ay na, manon atawan nga gininanaka. Di ka pala nakainana. Madingarudlat ta. Agsanaang manon to tiyan ko. Oh, nasakit talaga. Alang aron. Ay nakmanon dumawat iti bagas ni tatang. Kastala ka na yun ay. Puro dinawat kan inutang samot tan ti ipapaunag yawan akaw. Kapilitan atawam mo't pangalaan mi iti kwarta tatang. Di asawam ngay. Apay awanan plano na ngagtrabahaw. Nagadumang nga tanan na yun na. Ay awan daytan. Kasla imposible daytan. Agpampambarsamot lang ang jay asawam. Tani nalakayat nagtrabaho. Ang mga no awan pa'y busbusin niya no agpasngay ka. Talaga nga awan tawam mo urnong mi. Utang ti urnong mi tatang. Ay, madain ti kasta mapas pasamak. Kalawa mo jay asawam. Ha? Jak kayat ti kasta sasaadam iti sidong na. Kimotong ka pa yan. Kita man takudil mau. Kasla na magmagaan. Madlaw nga awan na sustansya amay papaunig mo. Tatang? Kasaritak to man. No saan pa lang agbale o pag sinaan kayaon.
Itaak lang agsaaw, Benigno. Agul uli makaklaeng. Ngam, nabayagan ngagpalpali iwak. Awan samot planom ngagtrabahon. Anay ko, anay. Nagsakit ti tiyan ko. Ay, agtala ka. Sakit-sakit na. Namin ano nga imbaga ni Gloria ngagpa-check up ka. Ngam di mo mo't kayat. Iso nga mauk. Agpampambar ka lang. Ha? Saan mo't atatang? Agtrabaho ka wan saan? Tanong di mo maitad ka sa pulan ti anak kao. Nasaysaya at lapag sinain kayaon. Ha? Ala ikaw ni Jibalay ti anak kao. Kat di mo tumakita ti putot mo nga ipas ngay na. Ay, sana tatang. Ala, tay karigata kong tagtrabaho no bigat. Mapanak maki-construction. Siguradwam lang, Benigno. Maamwak mo't lang. Nupod no nagtrabaho ka, awan no saan. Nalabas mo ti kasya klase ti katugangan. Man nakibiyang. Di mo ko magurguraan ni tatang, tapag sayaatan tamot lati ibagbagana. Amumot nga umadanin ti panagpasngay ko. Wen amok. Ngam kunamot lang siguro amang dagdagdag kada taon. Kat papanam nga rod ngay. Eh kay nagtrabaho ah. Sumurta ka na insan ko amapan maki-construction. Tap na awan may bagbaga di man nakibiyang nga amam. Si kamot gayam ti sarsaron wa kabalayan. Nay, abalayan, nagudong kamat. Wen man, tanay. Awan amin na ni jay balay. Kahit kumustan nga nagijay agasawa. Mayat mat, abalayan. Agsursurun amag na jay apukot ah. Aya, nagbit man. Okay. Agtrabaho pa ni Benigno, abalayan. Wen, abalayan. Manipod kinasaritam. Nagtrabaho mo ten. Nagbuteng siguro iti imbagam kenkwana. Nga ipanaw mo dagiti agina no saan latang agbalbalew. Pasensya ka na balayan no nasaok idiken kwan at tikas jay. Ayos laeng dayjay, abalayan. Mayat kit di tanadagdag ang nagtrabaho. Tano siya, di nakdengdenggen. Kita kat manipod binagbagaam kat nagtrabahon. Nangrik na siguro. Sapay ko mangarod at agtultuloy ang ti panagtrabaho na tapno adakanin da sa nga pamilya, abalayan. Naimas mo ti prito abang usa. Huston ti may sagrata sindam, Glory. Ha? Sana gaputan na iluto amin di ginatang ko abangos. Kat lamutan mo't amin nun. Mangibati ka iti parabigat Suruam ti aginot na nagrigat tagtrabaho. Apay, ti kunam nalaka ti ag-construction. Kalubam man ngaminan na ita, ta parabigat. In-display mo't ngamin aminan. Nagrigat ti sumapol iti kwarta. Iso ngayon inutan ti inapoy kan masida. Ne, adamin sangput mo tinapay, Benigno. Nanggatangam dito'y ngay. Ijestor Ne, at dagayam lako da dita istora kastoy. Ay, mangantaman nga rod iti tinapay. Nay, may salang ti kanam, ta parabigat ti daduma. Sana gaputan naka-display dita kat unlimited mutan ti pandangan mo. Uwan, may salaang ti kanag. Ramanaklaang Benigno. Unay kamutan, Glory. Nagbuslon kang agsabon. Kita man talablabaam. Nakalablabutab. Ni, eksakto laang matlakay. Eksakto nga. Nagado ti sabsabon mo. Apay, si kaya ti agrigrigat ngagtrabaho. Si ka ti main-initan ngagkiw-kiwar iti simintaw ka nagbumbunag iti bataw. Ala, di ka kadinagungat. Ala ta inutak to numaminsan. Kasi di sabon na paginaw. Naibusmanan. Nagbuslon ka. Ibuk-buk-buk mon samot ngamin amin. Surumot aginot Kanjay mantika, nakita. Kagkagudwa matan. Nagbuslon kamutan ngagmantika. Ala, bayam. Tainton sumaruno, jak to agpriton. Sa bawak to amin aluto kasi daanan. Kasla di bagas, basit manan.
Napungga kamot nga minapungga no mangan ka. Mabisina ang mga road, damo mga gatgatas ti anak ta kanyak. Di mo irason ti anak ta. Sigod ket di nga adu ti kanem a. Manipod nagdenata, nadlaw kaon nga daraw rawot mo. Sige, mapana kaon. Kita ang basit ha. Aginot ka, ta sana si ti marigrigatan nga agtrabaho. Papanam ako nam Glory. Inakagtrabaho ijayan da insan ko nanang. Mayat ka no ti sweldo ijay ket. Kan ada libre pag naadan mi. Kat, kasanon ti apo ko. Ibatik pala kada kayo Nitatang ko mati pang ibatsak ngam di na masango. Mala siya kung ti mga awir iti apo ko. Kat nagpakada ka kinibinignaw. Uwe nanang, pinalubusan nakmat. Kaya't nang agtrabaho ak, tapno makatulong ak kano. Aya, kat alang arud agan anad ka iti lugar apapanam balasang ko. Tatang, amoyo ka din no sino akasinsin ni Glory ti simurutan na nagtrabahuan? Wala. Niin siyang akanakak. Apay aya. Jak mo't makuntakan, tatang. Jak na guston tinaudi at text na kanya. Text na nga. Alipatag kanon. Kat sumapulak kanon iti sabaling asawag. Apay kanungay. Jak nga rutam mo, tatang. Awan mo't amok ang nagbasulakin ko na. Ngam kasla kaguranak. Day, apay nga tagay. Ha? Oh, agyamanak. Simangpet kan Glory. Oh, Ay, di nakarakupan. Tamadurmanak kan binigno. ha? Nay, apay nga niya kastamot tan ti bagbagam, Glory. Umay ko alaan ta anak ko tagsinatan. Nay, apay, adan nang iso katam kanyak. Makamuka na niya't panunutam. Basta agsinatan, period. Awanin na lang. Pinanawan na ko na itaginak. Si kangamin mo't apay nga may na pinalubusam idi ngay madayaw. Anya nga Awan amo ka nagbasulak na nang. Apay nga yakas jay. Di mo sawon ti kasta. Taado tinadlaw ko amadi at ratom kan ko na ide. Pagsasawam iti agkakasakit. Pudnaw asaan mo akab-kabilan. Ngam agkakasakit dagiti bagbagam kan ko na. Oray adda tao ngagdengdengeg pabainam, pagsasawam. Kanayon mo nga isider ti panagtrab-trabahom. Iparupam launay kan ko na idi apapakpakan laeng. Ha? So ano timmamnayan ni Glory kan ka, kat sininaan na kan, jak mababalaw. Ngamin maawatak tirik na di asawam. Diyak kaya ta sinaanak ti asawak na nang. Ay kat ay aywam bareng maayayong pay anak ko. Pinadas ko nga inayayo ni Glory ngam talaga adinakon kaya. Aging ga nag-abroad kat nadamag ko lang nga adda kanon sa bala kadandan na ijay. Kunak nga agdarumak ngam binaybay akon, tadamot basol ko na pimanaw ti asawak kanya. Agbabawi ak ngam naladawan ti amin. Ngam no pa'y kasta, idawdawat ko latay ti Diyos na marswa, asapay la kumata maurnos minto matlaang ti amin kada kami. Alakastan, tugayim mo, benigno. Ala gagayam ditan tinagpatingkaan, day tapakasaritan ti may sakabsat, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayamyo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Dir manang biyanang, nabayag anabaloak, ngam kalpasan ti dua dekada apan nakabalok, nakiboy prenak iti padak medla senior citizen, kan padak medla nga agpenpensyon. Ngam sana kaya't ti lalaki nga anak ko ti panakirelasyon ko, tangamin mabuta nga mayadayo kanyak, tangamin awan trabaho na, iso nakadependarlatan kanyak nga inana.
Kaya tapno nalawag ti amin rugyak ti agsalaysan. Papanan nyo manan, nanang. Nakasukat kay manan. Mapanak man ijay ili, at damapan ko gatangan anak ko. At mapan nyo gatangan, wano mapan kay manan makisinara kiti boyfriend nyo. Ha, ne saan mo talando? Nay, mamin ano ngay bagak asinaan nyo na di alakay. Masurunak nanang. Di yu dagdagan ti pungtot ko. Tamang ano niya ti maramid ko. Kunakmat asinaan nyo na di. Kat sininaak mo anak ko, awan kamiin. Sigurado nyo lang. Bakbakitan kayon. Sana na masapol ang maki-boyfriend kayo. Ta makapadurmo na kitaan. Feeling ubing kay tumat ngamin. Dandani kayon tumangan di tibarsa nga. Ngamday ta pala agpapaaram. Kaya aramidin yaw. Sa anak mo't nga agpapaaram anak ko. Siyak mo't ti ar-armunda. Armanda nga. Tistingan na kailang mamati kayo mo't adagusan. Ado, ti manang gundaway alalaki itan nanang. Ti pensyon nyo, ti almananda. Isa pas pasablugang na kayo. Kahit, anya nga oras ti sangpot yaw. Di kaya agpakarabi ha. Wen, mabiitak laeng anak ko. Papanan nyo, tatang. Apa nakapumada kayo manan? Inak man agpapukais anak ka. Sakay larumwar itatamaluman. Naimbag na dapat nakalukat na barbershop iti kasto nga oras. Ada, maladaw ang agrik-rikap kay sukik apapapanak. Ang mga no daman laok na bulakbul day tana. Ang mga no sarakan nyo manan jay bakit ano biyayaw? Ay, saan kumanatangkan ti ulo yung tatang? Saan mo? Nabayagan na nagsina kami kani Pasita. Di kaya gar-araman, talakay kayon. Baybayan nyo ka din na itaas sa asawa. Jak tupay ko na. Da kayon tulaki din. Sige. Mapanakon ta sambutak di barbershop. Ato iti danom mo, Pasita, honey. Ay na. Una yan day tangawag mo kanyak gudo. Kasla nagkorni adeng gentahani. Kastamot at talaga ti inawag dagiti agayan ayat. Honey, wano saan, sweetie, wano saan, baby. Unang bakit kan lakaytan. Saan may bagay day nga inawag ta. Kababain no at damakangag. Ay, awan bibiyang tasino man, Pasita. Basta siyak, honey, ti kayat ko ayawagin ka. Wano saan, baby loves no isaw. Madi, silang adenggan gudo. Kababain. Basta baby loves, ti kayat ko ayawagin ka. Mangantan baby loves, tamapantapay agpasyar no madamdama. Sa anak ang makapagbayag gudo. Tani, urayan nak di anak ko. Ungtan nak day jay numaladawak nga agawid. Naurasan ti iruruar ko. Ay, una yan. Nagpadaan na lakid din iti anak kaw. Uray nga rodyay anak kaw. Text a text. Damdamagan na no ayan kaw. Iso nga in-off kaw ti cellphone kaw. Alangaron, lepasan tantimangan ta agawid tan. Ay, sana. Agpasyar tapay mutla. Sulitin ta ti panagkuyog tamanan. Kakaiso na akapimpensyon ta. Enjoyin tamot na iti pensyon ta. Agpasyar tapay. No mapanlog ta, intanto manen mangan, wano agmerienda. Alangaron, sikati makaamu ko to. Makaamu di tan noong tanak manin di anak ko. Itulnog kanto nga agawin. Ay saan Ad-adda nga agungot di anak ko. Ti amuna ngamin kat nagsinatan. Di ka madanagan, nasa anak adumano na di balayaw. Agpatingga aktulaeng iji kalsada. Anyat masida nanang? Prito kan inlambong nga itlog anak ko. Jak nakichenday di kalmanta na malmanak. Di kay pa nagpensyon na ya. Nagpensyon na kun ngam jak nasango ti nakicenda. Nan, sa siyak timapan gumatang iti masida. Awan sapay bagas tayon. Awan nga roda na anak ko.
Alangarod, no magagat ka amapan ijay ili, si kantimapan. Mangtad kayo mo tanay, ti pangkrudo kiti tricycle. Kanayunan nyo ti itadyo a kwarta, tagpapukisakman. Wen, mala, mabiit lang arod anak ko. Mangtad kay man iti kwartayo tatang, tanay, awan balunan dya po ko yo. Napan nag-iskwilan aya. Saan pa'y mangmangan pa'y lang. Mapan ko'y tulod no madamdama. Adto iti sangaribaw. Ni, apay di yu pa'y naalatay pensyon yu aya. Naala ko nga mada naggastusak. Anyat naggastusan yu nga ikaw ang makita ka ginatang yu. Wano, ada babaya paggasgastusan yu. Awan, napanak lang nagpaspas sarmut Nag-shopping basit, nagpa-facialak, kas ka na nagpamasahe. Tila paggasgastusan yu. Nayunan yu dahito yatan dapay bayada kiji pagadalan ti apo ko yu. Adto'y tili magasot, umras na itan. Apay, sana nang tadyay amat ti anak mo ayah, iti suporta ti anak na. Ay na, di yun namaan day jay. Nabayagan saan na nagpapawit. Awan ka no trabaho nan. Uray pilitag no talagang awan. Ay na, kan anak ka no di asawa na. Ay, natangken nga may ti ulom iday. Amom nga da asawa na nga nakirelasyon ka pa ilaan. Ay na, napalabasan day ta. Nalpasan dagita tatang. Di yu ka din ipalagip. Ibagbagak laeng. Kanya nga ron ngay. Talaga siguro akas tigasat ko Aginggat ka anong ata nga ilimlimod ta ti relasyon ta gudo. Wan nga rod Ang amno ar-arigan, sana rumbeng nga ilimod ta. Tagpadatamot anawaya. Wen ngem dagiti nga rod anak ta ti pampanunutek. Di da kayat ti relasyon ta. Masurunak meten ang daduma. Isunak at ti masursurutan. Saan tamuten nga ubeng? Apay nga ya, paritan data nga ginayat. Paritan data nga agragsak. Gudo. Agkasartakid din Anya, ay saan amabalin? Agungot dagiti anak ta. Oray agunget da, awan mo't mabalinan da. Apay, isuda ayat aggastos no bilang laang. Saan ba? Gudo. No siyak, ready akon amang ikasarkan ka. Awan ti asino man na makalapad iti dayta. Ilaban ko ti panagayat ko ken kapasita, my love. Kat anya nga rod ti aramiden ta. Kasaritam ti anak mo, takasaritak mo ti anak kaw. Ibagam ti panagsimpatan. Agkasartakid din tapno makapagdinatan iti maymay sa abalay. Ay, ala, padasat nga ibaga. Ngam no agungot ngay. Bayam nga agungay. Saan nga isurat ti masursuraw? No di da kaya ti plano ta, saan lang? Basta aramidin ta ti amuta pagsayaatan ta adwa pasita. Anya, mga sawa kayo kunayo tatang. Laklakayan kayon. Ubingak pay, napigsak pay. Ay na, saan ang day ta sa asawa? Jak tupay makiasawa, da kayon tulaki din. Apay ayah, alapdan nak ang mga sawa. Kat saan mo't asikat gastos si Kagreta. Lakay kayon, tatang. Amo ka ti pensyon nyo laang taalmananda kada kayo. Apay asino kumayat asawahan nyo? Ninanampasita Na, kunak man nun nagsina kayon. Saan? Kung kunak lang dahil jay, tapno sardingan nakasersermonan. Ay ayatak ni pasita. Kayat kau ngay kalaysa. Ay saanan? Bakit kan lakay kayo nagkasarkay pailaang? Sigurado akatawaan da kayo dagiti tattao. Ore katawaan na kami Saan may na problema na ita? Basta tulagan tayo ti kasarmay. Saan man na natangkan ti ulo yo, tatang? Kasanon nga no kumapsot kayon? Asino kumati mga sikaso kada kayo? Siyak malang. Ni pasita ti mga sikaso kanyak. Asikaswanak ta asikaswak may. Saan nanday ta kasar-kasar? Gastos lang day ta. Kan lakay kayon. Aginanakay ki di dito'y balay. Di ka nga minruar-arwar Basta mga sawaak. Apay aya alap na nakreta.
Saan agapo talakaya kaon kat awanan karbengak nga gayat manang? Ah, Nukunak nga ikalaysak ni Pasita, aramidag. No di nagsuportaran, saan laang? Agkasar kami, adakda kami. No magkiasawa kayon kat kasaron ti pensyon nyo, di awanan. At danton kabingay yaw, nanang. At damot pensyon ni tatam aguto anak ko. Kundi napakibibiyangan day iti pensyon ko. Isunto pa'y timangmangtad iti kwarta kanya. Italang dayta. Ngam no bumayag, sigurado apakibyangan nanton ti kwartayaw. Saan akasta ni Gudo? Nasingput day jay anak ko. Bakbaketan kayo ngaminon ngam dayta kat as-asawa ti bagbagayon. Na kayo man lati napuuta ka bakit akasta. Imbes at isalon at yung lang tintunaran nyo. Saan? Ta lalaki mo't kadda iti panunot yun. Kaya't kumit nga road tiyadakad kadwa na bayat ti panagkapsut ko anak ko. Katsyak nga yakad kadwayo. Kasanaw no mga sawa kan taon. Sa anak ang mga asawa, tawan iti panunot ko reta. Jak pagan ano ti mga alay ti pakanek asaan ko mo't akapkapin ano? Lando. Awan ti mapasamak akasar. Agguluak no ipilit yun reta nanang. Anya. Si Kaman ti makisarita ijay kabsat mo, Nelia anak ko. Apay kano aya, adi na kayat amaki asawa kayo manen, nanang. Amangan ka no kwartaan nakla ang tagbalin nga asawak. Imbagak akasapulak laang ti kadkadwa. Ngam iso kanungay akad kadwak. Kat kunak mo, kasanon no mga asawa. Kunana mo't asaan ka no ang mga asawa. Kasano kuma ang mga asawa day jay kat sadot met. Mabutang iti responsibilidad day jay, nanang. Iso adi na kayat ti mga asawa. Di mo't ngamin agtrabaho. Talaga asaan nga agtrabaho day jay. Taadda kayo anam-namaan na amang tad iti kwarta na, nanang. Ha? Ruaman nyo mga men. No dumawat kada kayo, ikanyo mat adagos. Kat agungat mo nga rod no jak ikan. Pagsasawan nak itag kakasakit. Saan anasaya at tikas jengar aramiden na? Saan yun apagrebengan timang biyagkan kwa na tadakulan? Da kayukit di kumaati ikan na iti kwarta. Nagdakilan abagi saan ngagtrabaho? Anak ko, Alakit di, no kayat yu pa'y timaki asawa, aramiden nyo. Nasingput mo't ni tatagudo. Ken agpada kayo nga agpenpensyon, iso nga awan problema dita. kasanon nga iti kabsat mo. Siyak ti makaamukan kwa na. Ungtak no lapdan na kayo iti kayat yung aramiden, nanang. Awan karbangam amang lapad kin ni nanang iti kayat ng aramiden, landong. Apay kasta ka? No anya ti amom apagragsakan ti inata, suportaram, saan akasta nga ung tamkit din. Amom abakutin ni nanang, ng pagsasawam iti saan anasaya. Manang, Apay adi mo kayat amaki asawa, kat kayat nangarod mo ti adda katakunay-nay na. Apay, mabutan ka nga ipanawan di pakiasawaan na dito'y balay, kat awan taon ti pagdawatam iti kwarta. ha? Saan ba ta? Saan mat anga? Naglawag mo tar aramidom. Nakadepender ka ngamin akanayon kin ni nanang. Nagdaklan ka akarne, ngam di kag trabaho. Di ka lamas yan ijay inata. Apay, sika, kayat mo aya makiasawa pa lang ni nanang kat bakutan. Kayat ko ah. Nukas na ti kayat na. Suportarak iti anyaman nga aramidin na. Basta pagsayaatan na lakit de. Awan dakas na no kayat namanen ti makiasawa. Apay, dagiti laubing ayat ya dakarbangan na ang mga asawa. Pati mat dagiti babakit kan lalakay at damot karbangan da. Tao damot. Ha? Ang trabaho ka kid agagawa ka. Tapno saan ka amang namnamalatan iti-ititid ni nanang akwartakan ka. talaga ka diyan didakdanggan tatang. Kaya't yulat na ti mga asawa. Wain, anak kau. Nakasapulak ni nanam apasita iti biyag kau. Ay, natanggan na talaga ti ulo yu alaklakayan. Uray anyat sasawam. Basta mga sawaak no kunak, mga sawaak. Uray ko mano tayo kaubingan na ti asawaan nyo. Tapno da mga sikaso kada kayo. Jay mo't pada yun na senior citizen tinapili yun.
Maday ti ubeng ta mga no isukat nak. May mayat ni pasita. Ta sigurado adinak to isukat na jay. Makamo kayo. Ay, awan mabalin ko no talaga kasta ti kayat yo. Kahit pag nadan yung aron ngay. Ay, di kay pumanaw dito balay tatang. Awan kadwami iti apo ko yun dito eh. Kat no manugot kalakit day ayawid ko ni pasita dito'y balay. Di dito'y kamay nga agnaad. Ay, ngala, wala na. Dito yan ti pag naadan nyo. Basta di kay pumanaw dito balay. Nalpasan ti kasarmikin ni tatam agudo anak ko. Iso asumuro takon kan kuana ije balayda. Ni, apay ngay pumanaw kayo. Dito'y balay ti pagnaadan nyo Ibagayo ka ni tatagudo ta umay agnaad dito'y. Ijay kanumat balayda ti pagnaadan me. Kan talaga akas ta ti rumbeng. Talalaki ni gudo. Siyak ti awid na ta babae ak. Iso nga agawid akon ijay balayda. Anya? Sumuro takmot nga rod ka na kayo, nanang. Ah, Diyak kaya tiyag bati dito'y. Mabuti nga. Awan kadwak. Iso nga umayak mo makipagnaudak mo ito ni balay ti asawa yaw. pasensya kan kadwak ti anak ko nga agnaed dito'y balayo gudo. Awan problema dita, pasita. Basta agkatunusan dalakid di ti anak kau. Kan sana balay, ta dapay mo't bakan ti asilay. Agyamanak nga rod gudo. Saan mo't ngamin ang maisiin ti anak ko kanya? Wen, maawatan day ta. Ta nabayag kat nga raw na nagkadkadwa kayo. Kan iso ti buridak nga anak mo. Aggunay ka mama dito'y balay si Kalando. Di kag senyorito dito'y. Makikabbalay ka lang ang kasta ka. Ni, tanangam mati pa nagsasauma. Tadamot siyerme iti inak dito'y. Apay, ti kunam, papakpakan kami lang dito'y. Agpinpensyon mo ti inak tap ng mom. Wan, nga magtrabaho ka mata. Da kamilatan ka ni nanang mo taglutluto. Agin inaw ka nagdaldalos. Ngamsi ka, day talagid, idda ka nagsilsilpon tararamidam. Ikat trabaho ti babae na kita. Apay ngay patrabahom kanyak. No apay mga minasimursurot kay ti inama. Tanyat kayat mo. Bukudan nyo ti kwarta ti inak. Ay, sana mabalin. Da kayo kat ti paggastusan nan. Ay, excuse me, adama pensyon tamak. Saan may pagtatakkunan ti pensyon ni nanang mo? Gusto na itan. Aga pa kayo manan. Day tatao ti dimtang ariribok di ti balay. Papanawan nyo day tatatang. Si Kati pumanaw tada anak mo. Rumbeng alumasin ka ni ti pagnadam. Apay, ayan nga min ti ama ti anak mo. Taiso ko mati kabalay mo. Ay, awan bibiyang mo. Manakibiyang kapay gayam alalaki. Gusto na itan ko nakmay. Anya kayo ka day. Ala, umadayo ka dito yan, Greta. Agsin na kayo, tapno saan kayo nga agapa? Agawid kan sapay la ijay balay anak ko. Tani, saan kayo met nga agkadot-dotan kin ni Greta? Apaya papanawin dak. No kaya't yo, dua tayo nga agawid. Ay saan ang mabali na anak ko? Taadda ka nga rod asawa kong. Iba kayo ka ni tatagudo, tayo balay ti pagnadan tayo. Di na mapanawan ti anak kan apo ko na. Tababae da. Awan kadwada ditoy. Kat, iso dalatan ti masursurat. Madiya ti kasta. Ay, saan kay nga rod nga agkaalaan kin ni Greta? Makibagay ka nga rod anak ko. Siyakat ti makibagayan. Asino da kumapakibagayak? Ti kayat nantumot kat aginaw ka nagluto kat trabaho na ababay da ita. Amuyo mo't nanang, saan na ka na iruwam iti kakasta trabaho? Anya ti aramiden tagudo. Makipin natangken mo't jay anak ko. Di na kayat ti pumanaw. Ala, di mo pilitin no talaga di na kayat. Masikuranak nga rod no kas jay nga agapad akin ni Greta. Kanayon ti panagsinumbat da. Tangay saan amabagaan na iti anak ta? Data tag sakripisyo pasita. Ha? Anyat aramiden tangay.
Data ti pumanaw. Libasan tayo da. Makamudamutan iti bagbagi da. Tapno tumakder da iti bukod da asaka. Umayak man manang. Ne, si kamot gayam lando. Ay, sombra ka ah. Ayaman ak manang. Umayak ko bumulod iti kwartam. Awan isa angkon. Anya? Di mo't ngamin nagaw-awid ang dananang. Awanan, saanin nga agawid da nanang. Tanapintasan ti business da iti lugar nga ayanda. Un nga ron. Kastamlata na kanayon, di kag trabahon. Pasiglata nga utangan ti pangalaam iti kanam. Manang, Awan ah, surwam at agtrabaho ading ko. No kastamlata na kanayon, awan na saya at pagbanagam. manang. Kita ama. Nay, adun ti utang mo kanya. Ngamjak pulos agsing-singer. Taam mo nga awan pagbayad mo. Iso apasensya kan no awan maitid ko kan ka. Agbayad ka pa yung umunaang sa kantumanin pa utangan. Manang, Saan apa nagimot? Ngamjak kayat amang namna makalatan iti mait-itid kan ka. Agagawa ka tapno adda paggatang mo iti kaneng. Kumusta ka nun di anak mo, Gudo? nag-apply ka daw para abroad. Kat ti anak na ngay, asino ti mangkadwa no agabrudan. Alaan ta bakit? Siyakmot la ti mabalain a pangibatsan na iti apukaw. Katun naimbag man ta nakapanunot matlaang di anak mo. Una, taagbisin ti anak na ano saan ngagtrabaho. Talaga nga impeteng ka wajak ikan iti kwarta. Tapno agporsigay ngagtrabaho. Uray siya. Kastamot laang tinaramid ko. Mamin ano adumawat iti kwarta ti anak ko. Ngamjak pulos inikan. Kahit kumusta mo tan nilan daw. Kuy-kuyugan ka no ti bayaw na nga asawa ni Nelia nga anak ko. Mapandaag karkarpintero. Ay kat mayat nga rod Naimbag lakit din ta napanunot ta ti pimanaw. Tano saan? Nakadependar pa'y la kumadagiti anak ta kadata nga aging gaita. Wen bakit? Kat maragsa ka na para ka nagiti anak ta. No daduma damat labasol mi iti asawak no apay nagbalinda sa dot, tangamin pinanuynuyan mi ida iti kalabas. Iso nakadependar dalatan kada kami. Ngamita adan bukod da trabaho, kat nangasawa matan ti anak ko kat adan bukod na a pamilya. Alakastan, tugayem mo, pasita. Ala kagayam di tanti nagpatinggaan na itapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mat lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Manipod man kanikab sat guring sa napod no anagan tintay drama, ket kasto iti konana. Dir man ang biyanang, talo a babae iti anak mi ken nila kay ko. Adda natalgad at trabaho ti inauna nga anak mi. Ket gaputag susweldo iso ti obliga kamang tulong dagiti agad adal pay akakapsat na. Rogyak man nga rud ti agsalaysay. Adto ti gatang yu iti bagasyo nanang. Ay na, agyaman naklaon ay dali anak ko. Day takot ti kayat ko kun ka. Nalaka ka kasarsarita. Ket kumusta nga iti panagadal ni Miling? Okay lang, mat. Dandan ni aktor puson. Nangangato dagiti grado na sika. Ay mayat nga rod ano kasta. Tapno saan nasayang ti kwarta abus-bus-busen na. Ay katun di ka madanagan, tanalaing ni ading mo. Iso arumbang la pagadalam. Ket kastamat ta talaga tararamidak nanang. Palagiplaan Ay, nay, di ka pa makias asawa Aging gaasan na makaturpos di kapsat mo anak ko. Ay, anya pa'y ngay. Wanan Awam mabalin ko tatimot kayat yu ti masursurot.
Anya nga iti planom. Kaano nga kalaysa ta? Ay, aguray pa Ignacio. Aginggat kaano nga agurayak nga eh. At damat nun urnong ko para iti kalaysa nga arapaap ta. No agturpos ni Miling iti kolehiyo, mabalintan ti agkasar. Kasta nga ti saritaan may kaninanang. Saan abali? Makatawin laangan ti urayan, agturpusan ti kabsat ko. Ay, ala. Awan maaramidak no kasta ti kuram. Kapilitan ng agurayak ah. Ay, agyaman nak tamaawatan nak, Ignacio. Agturpusan ni Miling intun umayabulan anak kao. Wen nga rod, ay na, kamaudyanan na tatang. Anyat plano yu kon ni Ignacio nga ay. Agkasar kayo ka din, kalpasan ti graduation jay aday. Kasta titulagan mi kaninanang, tatang. Nasayat nga raw no kasta tapno makapagsimpa kayawn. Wen nabayag matpima na nagururay di tao. Wen nga raw. Agasam nga data sakripisyo na para ken ka anak ka. Mariknak nga rod anapod nun ni Ignacio kanyak tatang. Awanan makunak itinobyom. Talaga amay kari ni Ignacio para ken ka. Kaya't kulauna ay para ken ka anak ka. Maragsakan nakparakan kamiling anak ka. Nilaangan Jimmy na ti saan pa yan nagturpos. Ay, wen, asino gayam timang padal ka ni Jimina, nanang. Da kayo akin manang muadalay. Awan pa'y matrabahok, nanang. Agboard agsamak pa'y Awan parikot dita. Nawan pa'y trabaho. At damo ni manang yudali. Saan abalay, tadda na talgad at trabaho na. Dayjay laang no kunada nga agkasardan ka ni Manong Ignacio. Ay makauray day ta kasar-kasar. Ano sa ni Ignacio ti aguray ah? Isukat ti mang dadaal iti arapaap kon para kada kayong anak ka. Ha? Saan na mabalay? Nang agkasar kami ni tinobyo. Nagkuna mabalin yun ti agkasar. Da kami tinagdesisyon nga agkasar kamin. Ay saan na mabalay? Ni, apay ngay. Nagturpos mo't ni Miling. Una, ngam saan pa'y mat nagturpos ni Jimina? Ha? Sika, tinamnamaak amang paadal kan kwa na. Iso apang nga si mat, tadi ka pa'y makias-asawa. Apay no ni Miling matantimang paadal ka ni Jimina, nanang. Awan pa'y nga rod trabaho na. Kita umasaan pa'y nag-board exam. Nanang. Sana balay, taubing ka pa'y. Makauray day takasar. Imayak takayat ko ti makisarita iti personal kada kayo na. May papanitian niya ti umay mo ibaga. May papaniti plano mi kendali apa nagkasar na. Ah, ne, dagulit kamutan niya. Panubusan da kami kuman kanidali nga agkasar na. Apay, saan nga imbaga ni dalikan ka timbaga kan kwa na? Mabalin lat tamat at tulungan na dagiti kakabsat na kalpasan ti kalay sami. Ay di kagapura. Manula ang matitawan nyo. Kan maysa, no agkasar kayo kendali, gastos tumananday ta. Nana, No imbagak nga aguray pay. Tulungan na pa'y dagiti kakabsan na. Di yu ipapili, ti kay kayat yaw. kasano ngay dali? Saan mo't akayat ni nanang mo nga agkasarta? Makapasuron mo ni nanang. Ibabawi naman ang tisaritaan mi. Anya ngay nga ron. Pagadalam latan ani Jimina. Agurayak manan iti mano atawin. Okay lang kadikan ka. Wanan Ninanang mumutan tinang ibaga. No kontraek. Amangan no kunaan na anaalas ti ugalig. Amangan no guraan nak. Narigatan. Ay, nala. Bayam. Tano agturpos ni Jimina. Agkasartan ton. Madanaganak lang dali. Kasanon no makaturpos ni Jimina. Kat saan lata akayat ni nanang mo nga kasarta? Uray kontraan na ta. Uray babawi naman ang tisaritaan mi. Sigurado ka matuloy ang ti kasarta. Namin anumot ta na naitantanday ta kalay sa. Sigurado ka ha? Wan, Ignacio. Tulagan is tulagan. Di oray guraan na kun ni nanang no bilang lapdan nak tumanan.
Umadanen ti panagturpos ni Jimina nga anak ta, bakit? Wan nga raw, naimbaglakit din ta nagagat damot piman nga giskwela. Kan naimbag ko nam ata danidali amang tultulong kadagiti dina. Ay na, pagrebangan na dayta, ta isukat nga raw tinaon na. Tanay, nakurapay tamo ngamin. At damot ngamin sadsadot mo. Ada sadsadot nga. Amo may nga awan daga aso kaya isa ang makitang tangdanak laang. Makapasakit kamot nga agsasaaw. Uray nakurapay tayo, no alisto ka kumang agbirok iti kwarta. Bumaknang tayo. Ay, jak amukin ka. Nakias asawa ka pa ilang arod kanyak. No kastamot lang ti kanayon nga ibagam. Jay baknang kumangamen ti nakiasawa amiday. Day tanto mo ngamin kinagwapom ti nakaulawak idikon ka. Iso ajak pinili jay baknang anagaram kanyak iday. May mayat gayam at talaga no bulsa ti pilyon ang makiasawa saan arupa. Kamaw dyanan na, nakaturpusan ni Jimina, nanang. Wan, ngam di mo pa'y mabalin ti makiasawa dali. Ha? Ay, sana ya atulagan tayo kat mabalin kunti makiasawan nagturpos ni Jimina. Baybay ang payladay ta atulagan tani. Kita man ti balay apag nanaudan tayo. Ha? Apay, di ka maasyan kada kami kantatang mau. Awan makukwarta me. Awan pagpatarimaan mi dito'y balay tayo. Da Jimina kan miling matan ati makamo amang patarimaan iti balay tayo. Naginggat ka ano nga raw nga guray kami. Ang mga numatay kami kat saan pa'y anay patarimaan ti balay. Katurturpos pa'y lang amin ni Jimina. Kani mo miling adda kanuyur urnungan na. Diyak amu ano anya tigatangan na. Naimbagkan ka tawan tiyor urnungam kin saan ka naimot. Iso apang nga asim, di ka pa'y lamaki asawa anak ko. Apay mo't akasta bakit? Noon niya tinagtulagan niyo ko ni Dalay. Di mo kumamot ibabawi Di mo makita to'y balay aya, Oscar. Marmarga ayon. Saan mo na responsibilidad ni Dali ti mangipatarimaan iti balay tayo Uray ata nasingpot kung saan naimot. Dakkel tinaitulong ni Dali kadata. Isa panawon mo tapno aramidan na dagiti bana gamang paragsakken kwa na. Dagiti plano na para iti biyag na. Malaman nga raw, gumatang kay ti materyales, tapno matarimaanen ti balay tayo. Pangalaak ko may ti kwartak ngay. Amumad asimro ti rayumak. Sa anak-anak kapurdiya iti manungaal daw. Sumanao ka. Awan mo nga rod may tultulong mo. Mabalin pa'y maita pag naidan ti balay tayaw. Apay ngamin nga ipilit mo nga ipatarimaan kat mabalin pa'y maita. Ay basta, kaya't kumit kuma at ay presentable apag naudan, tapno mayat matibuyan na. Naliday ka mait anak ko. Makapaliday tumot ni nanang tatang. No siyak nga amam. Okay laeng nagkasar kayon kan Ignacio. Suportaran kayaw ita niya man na plano yaw. Mano atawin matpiman na nagururay ni Ignacio. Ay, wan nga rod Mapanan titawin. Sana mabalin at pamilya tayo latan ti priority time. Amaok nga da plano yu tinobyaw. Kat saan ko alap landay ta anak. Agkasar kayo kidain. Ang mga nuguraan nak ni nanang. Bayam agumora. Sana mabalin nati kayat nati masursuraw. Aglablabos mo no daduma. Demanding launay na diyang inayaw. Ala, tulagan tayo ti kasaryaw. Di tayo ibagbaga ka ni nanang yaw. Siyak, ti makaamaw anak ka. Nakita yung ka din dayto, nanang. Anya dayta. Invitation card para iti umadanin akalay sa dama ng dali kan Manong Ignacio. Anya, makiasawa ni manang mo. Di yung amo, nanang. Na, diyak amo ti may papaniti dayta Talaga amot na diya kabsat mo Natangken ti ulo na.
Kunak matasan pa'y ang makiasawa. Kanapa'y adidem pakada kanyak. Nagalas ti aramid da. Nagkuna ang makikalay sa nidalay. Apay, tinulag yaw ti kasardadak da kayo. Didak inramramanag. Desisyon da dayta nga gayan ayat. Awan karbe nga mamanglap pa di ti kayat dang aramidain. Sika ayat agastaws. Saan may... Saan nga rod ama balin? Ta saan pa'y anay patarimaan to'y balay? Apay, di ka makauawat. Puska. Napangaasiman ko rin. Di kagbalay na kontrabida iti dayta. Mangibabain ti kasta nga ugalay. Di ka lagbain. Bumakitain jay anak mau. Kasanaw ang makaanak iti adaw. No kanayon mo alapdan ang makiasawa. Di ka agbalay na managing bubukaod. Panunutem ko mama iti masakbayan jay anak ta. Nakamisuot ka manan bakay. Alangan mo't nga umisumak kat sa anak nga rod anaragsak. Kasar ti anak ta ita. Umisem ka mo ituray pikay. Tapno sana nakababayin kada Ignacio kan kada abalayan. Kasano ko maamakaisom da tao. Kat masurunak nga rod, tunggal makitkitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Apay aya, akaguram ti manugang takot nagsingpad. Wen ata dinadaul na ti planok, agraman ti balay, saanon anay patarimaan ni Dalay, tagapuramot na diya tao. Kahit manumot na natawan nga inururay na ti anak ta. Ay basta, kakurkurak na diya lalaki, isot dimteng ariribok iti pamilya tayo. Anyat kuko am ngay kuring, di ka umay aya. Ijay, Itayan ti apo ko ta nakapas ngayon ni Dalay. Inta kitaan ti apo ko ta. pagan anok ti umay. Di mo kaya na makita ti apo ka Amangan numadadaal ti aldaw ko, numakitak ti panagrup-rupa day nga Ignacio. Si kakit di mo't bakit. Adan apo ko ta ngam kasta kapailaan. Ag-move on ka ka din. Masurunak nga rod iti manugang ta. Numapan ka laeng. Ninanang ngay tatang. Di naman kaya ti umay. Apay ka no. Di na ka di kaya ta makita ti apo ko na. Jak amaw ka ninanang yaw. Kasla panunot ti ubeng ti panagpampanunot na. Aging ga ita, saan pala nakamubaw no ti panagkasaryon ka ni Dalay? Di na pala maaklaon. Anya? Ay nga baybayan yaw. Di yung ikaskasaw jay inayaw. Tapat siya ka makaamiris tumutlaang na jay. Apay anarabyan ka. Anya kumaita no narambianak. Awan matrabaho. Anya ti inararami jo ijay aya. Adua, nagbanding kami kada Ignacio. Anya, Nagluto ni Dali itinaimas ang nagsasangwan may. Nanganak pa isakbay ang naghawid kahit asino nga iti karuprupa ti apo ko ta. Ni tatang namot. Naimbaglangan tayak napan. Sigurado ang madadaal ti aldaw ko numakita ani Ignacio ti karuprupa na. Anya ti ekspektaram ngay. Natural ani Ignacio ti karuprupa na. Tay sukat nga rod ti amana. Alanga na di karuba na ti karuprupa na. Ay, agtal na ka! Sa anak ang makirabrabakan ka, Oscar. Awan mood ko. Tang, yagmi mampay ti apo ko yo. Da kayo kumapay lang ti makamo ang mga waawir. Sumrak kami iti trabaho mi nga agasawa. Wen, awan pagdanagan niyaw ta saan mi abaybay anti apo may anak kao. Ninanangay, ayan na. Aday di kusina, madama tiluto na. Malangaron. Patuluyan min. Pakibagayon tulatan ka ni nanang. Pumanag na ka goreng. Lumanabas ka dito nagtugawan may iti apo ko ta. Apay, dakas ay ati magnakan lumabas. Umapapal ka anya. Ha, agindidi ka pala nga men. Amugtumot la kayat mo nga awiran ti apo ko ta. Anya ko mati apalak nga.
Kita ket mayat ti isem ti aputaken ka. Kaya't namay ti makiay ayam ken ka. O baemot ngamin Oh, atoy. Alam ti apo ko ta. Ay, Manjak, karup-rupa mo't di amana. ay, nagloko kan. Apo kom daytoy. Di ka man nagkasta-kasta. Kas kalabag type. Wano agkabaw kan, iso akasta ka. Ay agtal na ka, Oscar. Limpyo amok ti bagbaga ken araramidag. Si kasiguro at agkabawag. Happy birthday, nanang. Happy birthday, Nanang! Nay, anyat pits ta itaya. Aywan, birthday mo't gayam ita. Nay, apay nga, analipatan nyo ti kasangay yun, nanang. Aywan, atoy, regalo ka na kayo. Alan, awaten yun. Regalo ni Ignacio dayta. Tano siya, awan regalo kada kayo. Anya, ay kat, agyaman ak ngarod. Anang, nay, apay ngagsangsangit kami lang. Jay asawa ka, kinabil nakmanan. Nagapa kami, isuapim manaw ako ni Jabalayda. Anya, ay agram day tatawa. Sinaam ngaminan, idarumon no iso. Jak idaruman, basta sinakon. Malah makamuka nga raod. Wen, panawa mo. Awanan ba inday jay nga asawam? Napanan ni Milaing. Nagawid manen ijay balayda. Inawagan la jay asawa na. Napanmutan. Kunak man no sinaanan. Sinublian namanen Agpatpatinggan sa mula iti sa o jay anak mo. Awan mo't mataktakderan na sa una. Oh, adaawag mo. Ni Jimmy naman. Anyaman nga tantibaga da ito nga anak ta. Ni, anyat sangsangitan nyo, Nanang. Nagijay addim awan pa'y umno anak ki asawaan daman. No saan nga artag babayro. Kanayon da nga agapa. Pasaray kabilin da pa yun nagijay addim anak ko. Ala, apay ngay. Idarumdaan no kasta teraramidan da. Di da nga rod maiturad nga idarom da giti asawa da. Agsina da, inton kwan, agsinublian da. Anya? Nagbabastos pa'y nagijay nakiasawaan da. Awan respeto da kada kami kan tatagyo. Kastaya? Naimbag pa'y kini Ignacio nga asawa am tawan problema kan ko anak ko. Ay, day tamot nga ro ti pagyamyamanak, Nanang. Ngamin nasingpot ni Ignacio. Awan apulos ti makunakan kwa na. Wan nga rod, madlaw asaan kang agkunkonsumisyon iti asawam, tanagmayat ti auram, kasla imubing ka pa'y anak ki asawa, ad-adda mintas ka, saan akas ka dagijay kakabsat mo, kasla bakbaketandan nga adayong amsika, tamais stress da mo ngamin akanayon, kasla bakbaklayan dan ti sangalubungan, gapoy tinakaro a problema da. Nanang, adda sobra ang materyales si Balay. Ipabunag kunto dito balayaw, tao sa rin nyo. Apay, nalpasan aya je balayaw. Una nang, patarimaan yun to'y balayaw, ta sayang dagi dya ang materyales. Ado pa'y dagi dya, ket nadan to agkurang, ibagayo lang, tagatangan mi para kada kayo. Kinda kami ti manangdan iti agtrabaho. Ay nagsaya atin barok. Nagsingput kagayam at alaga. Ay mababain akin kan. Suri no pinakitaan ka iti saan anasaya at iti kalabos barok. Awan na jayan nanang, lipatin yun na ita. Awan mo't sakit tinakam ko kada kayo. Agyaman at alaga barok. Nagpakpakawanak nga rod iti manugang ko kat impakitak ti panagbalbaliw ko. Babaan ti panangawawir ko kadagiti apo ko kadakwada. Napintasen ti biyagda nga gasawa ita ta malaksid iti trabaho da at dapay agduduma ang negosyo da. Ket ni dali nga anak ko ti makuna kakagasatan kadakwada nga anak mita iso tinapintas ti biyag na itan. Alakastan ti gayem mo guri.
Alagagayam ditan tinagpatingkaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyana! Musical scoring, Eli Palacio. Inyornos para iti drama to gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot mo't lang kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Dear Manang Biyanang, pay dramak man met dahiti kapadasak, wano kapadasan ti anak ko. Ti anak ko ngamin ti pagtarayan dahiti apakasaritaan. At na ngamin imuna nagbalin na nobyo ti anak ko, kat Jack Kursunada Apulos. Iso ngayon pamuspusak ti panagsinada. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ay na, Erneng lakay. Aglinis na dito balay ta sumangpet ka no ti anak ta. Ada kadwa na sumangpet. Anya, asinaw ti kadwa na sumangpad. Jay nobyo na ka no. Anya, ay, di ibagbaga na anobyo na, anam-am muna iti pagtrab-trabahwan na. Wen, isong agdalos ta takababain. Ay na, nagrugit to'y balay. Agdalos ka. Namanuga ka naggapo iti talaw. Sa kamot lang kami nagdalaw, sunada sumangpet a bisita. Di ka pa'y makadalos mo't kami dito balay. Dahil talamapan makichistis, Mr. Aramidam di takakaruba. Maburing ag mangarod nga gigenlatan dito'y balay. Ay, kat agdalos ka tapno saan ka maburing. Mala, agdalusak nga rodan ta nagdigusak pa'y numadamdama. Ay, inaksapi agpakulot Ay, sikan tagdalos, tayo nakagpakulot bit. Ay, nagitakit kol-kolot, ti uno-una imaw. Agdalos ka kiteng. Apay, matartaranta ka launay. Apay, masapol nga agpakulot ka aya. Wen tapno napintasak mo ta masangputan jag bali na manugang ta. Anya, apay masapol nga agpapintas ka. Apay, agpaaram kaya, ijagbali na manugang mau. Tila sasawamot. Tapno presentable mo da tao Ay na, jak kaya tatagibas si tanda ta tinobyo ti anak ta. Isong agpurmata matitiusto Nanang, tatang, iso ti ibagbagak anobyok kada kayo. Ni Utro. Otro tinagan na, anak ko. Nanang. Palayaw ko lang, Tutro, nana. Arturo, ti talaga anagan ko. Ay, nagadayumat nga miniti palayaw mo tinagan mo. Mabalin mo nga min aturo ko ma. Yak manam mo ka ni amang ko. Otro ti impalayaw na kanyak. Ay, Erneng, lakay mo gayam to'y nobyo na. Tangiwat mo, mamay. Pakaragsakan may ti makaam-amukin ka, otraw. Agyaman na, tata. Mala, aginan na kayo palaan. Ta, amaw ka, nabandog kayo ang nagbiyahe. Siray, agpalis kayo palaan. Aginan na kayo, ta, agluto kami kaninanang yo iti pangaldawan tayaw. Wen, tatang. Apay akas jay Erneng. Lakay mo jay nobyo ti anak ta. Kahit, anya ko ma, isong arot ti kayat na. Ay, utro kede. Otro kon kunam kat amom nga otro ti palayaw jay nobyo na. Inton manggag na ka. Anya nga tati kinayat ja anak ta ijay Wano bak nang nga ta. Angam no bak nang awam malugan na. Nag-tricycle da masimungan dito'y balay. Jak amo Inkadamaga intap no mapnag ka. Damaga no baknang. Nakaturog dan samot. Ita, damagan naman nagpaisaw. Kon naklaang mapan kamat, di ka lagbain. Ni Chere kumati ka sa ritak. Palutputak kumaan na imbag ngam nakaturog samot. Kasaritam tao no makariing da. Riingan ta ida no nakalutotan. Ala, tulungan nakit ni ngagluto di tayo tap no malpasan. Dalusam na kita natang sagpaw ta dito isidaan. Ayan jay nobyo manakaw. Adda iji balkon, nanang. Apay, anyat kinayat mo kan na. Laklakayan, kinaya mo. Ay ayatek ni Utro, wano Arturo, nanang. Baknang aya.
Ado ti sa ni Kwana, wano negosyo na. Wano pensyonadaw. Saan abak nang ni Arturo nanang? Kan saan a pensyonado? Kanya nga rod tinangayatam kang Kwana nga eh. Kat saan mat nga iso tay gwapaw. Kunayo ata lumakayan. Ngam idi ka ubingan ni Arturo. Ay nagtaer. Jay nga rod ladawan na idi ubing pa'y tinakainlabak kan kwa na nanang. Anya? Ay, makulkulapan san ti panunot mo anak ko. Nagaduma ti babaraw sa mabalin mo pakinayatan. Nga mapay nga isupay. Uray kumanobak nang. Ngam saan mo? Ay, anya nga ti masakbayam kang Kwana. Agrigat kan tuwa ay ti sidong na. Saan nanang? Tanagagatmat ni Arturo. Anya trabaho na. Mangalap nanang. Ijay bye-bye. Saan? Ijay karayan. Mangalap nga. Mangamal ko na ma. Naimbag ano ado ti makamkamalan na. Saan nga agpapada nanang? No daduma, ado. No maminsan mo't basit. Kahit umanay nga roday ta pagbiyagan niyaw. Ay, ang mga nukurang tupe asidaan nyo ti makamalan na. Uray anyat ibagbagayo. Basta'y ayatek ni Arturo. Isuti kayat ko apaki asawaan. Diya kayat day, Jay. Jay nagan na lang outron ka kasla da problema kang Kwanan. Ay wan alaak tuman ti numero ti silpon na. Ah? Apay? Ay, di yung pagsasawan iti text. Ananang, kababain. Saan? Nagkuna pagsasawak. Basta alaak lang. At dala kayat ko adamagan kang Kwana. Saan ko nga ungungtan? Naimbag nga oras mo, Kumari Paula. Si kamot gayam, Kumare Marta. Sobra ka. Ay, nahagyaman na ka. Ay, nakaumayak tanda umay ko ibagamare. Di mo't, agbirbirok kay ti boyfriend. Apay, adda maireto maya. Ada, mare. Gwapo nga oray lumakayon. Asino? Ni Arturo. Iso na lang ta sana bak na nga kasken ka. Nakurapay lang. Uray nakurapay, basta nasingpet ken nagagat, mare. Ay, wala nasingpoy dayjay. Ken nagagat nga agkamal. Ay sige man, yamamum to kanyak, mare. Ay, ada numero na kanyak mare. Alam ta text-matem niya. Alaman nga rod ko, mare. Ado ti agar-aram dita. Ngampasig met nga ubing. Alanganin na, tama nga no isukat dakto. Isu aday taman lakay ti padasek. Asino ka din na ito'y? Siyak ni Paula Arturo. Kaya't ko kumati makiamam mo kan makisiningad kan ka. No, mapalin na. Ay katuwan Hehe, day talagayam. Mabalinta ka di kita. Wan kaano kin sadino, madam. Nice meeting you, Arturo. Kastamot kin ka, madam. Paula ko namlat ako man kanyak. Di nakmadmadaman. Diya ko nagpalpalikaw pa'y. Tadi, bakit akon? Kan samsambutak ti panawan. Agbirbiro kak iti lifetime partner. Ha? No, kaya't Ayun, adagayam itad ko kan ka. Atoy, imported adilata. Chocolates kan toothpaste kas kada sabsabon. Pasig nga imported na kita. Impaw it dagiti upat asiman nga anak ko ijay abroad. Ay kat agyaman madam. Paula. Adun tupay ti itad ko kan ka no sumaruno. Allah, kababain saman. Saan? Di kagbabain. Tay ti mabit. Agasawatan. Anya? Saan ka di? Rabak ko lang. Angam no pumut no? Awandakas na. Ate nanang, para kano kada kayo? Lay, anya dagita? Kan nagapuan na? Inregalo ni Utro nanang. Sabsabon, toothpaste, kan dildilata. Nananay, itaman pa yakun di regalo dayjay.
Nangalaan na nga'y kadagita. Kat, ginatang na siguro Mabainak mo't amang damag. Nanay, aguray ka. Imported sama dagitoy. Made in sa bali apagilyan mo. Wen siguro Kat napananan nga'y. Nagawi din, tamapan ka no agkamal. Tano adda makamalan na, yag na dito'y balay, tasidaan tayo. Anya? Ano na Ada tataulan ka asaw. Ni, bakit matkan baro? Ay na, da kumari ka taga kabangibang nga ilay. Kadwa na ti anak na baro. Mabitla nga tasabtak idawan. Day tantay mang sarungkarkan ka anak ka. Nay, sangwam ti bisitam Di ka pumampanaw. Naggapo ija abroad day ta lalaki anak ka. Ado ti kwartana. Kan gwapo. Kaubingan na pahi. Siya gayam ni Johnson, mabalin ka diti umay agaram, ading. Ha? Pasensya kan, ngam addan nobyo. Saan kayo pa mo nagkasar? Isa mabalin ko lahat ti agaram, Ha? Aywan, sabong parakin ka, ading Cherry. Agyamanak, aguray ka. Itikas na akin na taer mo, awan pa'y nobyam. Awan, ading. Sana kami naman agaram. Italang, tainreto na kati inak kanyak. Anya? Sabay ko tadapan na kaikarikin ka, ading Cherry. Amo na matgayam nga addan nobyo, ngam agaram pa'y lang. Akat, mana ano kumaya? Saan kayo pa'y mata nagkasarkan ni Utraw? May mayama lang nga dayo ni Johnson na pakiasawaam Ngam day jay nga Arturo. Nanang, Apay awan sumgar adut-dut mo ayakan ni Johnson. nagdagulit nga rod. Chat kanyak. Uray rabrabi, umawag. Mangipanag-nag at talaga nga agayat unayan kan ka. Aklunam kay din. Anya, kat ni utro nga Bay-bay amon day jay. Saan kay mo lang agbagay? Ni Johnson, ti may bagay kan ka. Sa bagay, nataer. Kan madlaw na singput. Iso nga ron nga aklunam mon. Tano agsubli ija abroad day jay. Adun to ti kwartayo. Anyat ibagak ngay kini utro. Sinamon na. Isunto mo lang agbababae. Agbababae nga. Sasawin niyo matnanam. Kawan, ararman na di gayam ko. Ni Nanam a Paula. Mabitla nga. Ipabasak dagiti chat mi kan ni Paula. Isistoryaan na dito iti maipapan ka ni Utro. Makilkilig. Takanayon ka no ti panagkuyog da. Anya? Apay nga yakastamot ng ti ibagmagam, Cherry. Awan mo't manay nga inaramid ka. Ang damat gayam sa bali a babae akakuykuyog mo, utro. Ha? Asino may? Di kan aglibak ni Nana Paula. Ha? Ay na, gayam ko lang na jay. Iso tinakigayam kanyak. Iso abagbagayak lang mo't Jak mo't inaram. Nagkuyog kami lay tinamitlaw. Iso ti mangiliblibre kanyak. Jak kaya ta panunutan na asuplado iso abagbagayak latan. Basta, agsinatan utro. Da kayon ti agasawa. Tagbiro kakmatin iti sabali apaki asawa Anya, ay san sikat ay ayatag Cherry. Di nakadisinaan Basta agsinatan. Period. Nagsakit ti marukong ko, Paula. Sininaanak ni Cherry ajak amo ti pudno arason. Nagrabaw ba't ngamin arason di ibagbakana. Ala, di ka nagsangit, Arturo. Ina, Ada aklang ditoy. Saan ka abaybayan? Siyak, ti manganding ay kan ka. kaya't ko tagbartag, Paula. Sige, agsangutan no kayat mo. Duata nga agsiya. Simat ni Utraw. Basta sininaan matlatan ni Cherry. Talaga kasta.
Mayat kit di tanaka-Amerisan di anak ta. Aywan, agsagana ka ta dumano ng na Johnson inton bigat. Ikasar na ka nun ti anak ta. Anya, ikasar na adago saan? Nabit na pa'y matla na gayan ayat. Mabalinan day jay. Oray ta nabayagan nga gamam mo kami iti inana. Amok ti ugali ti inana. Nasingpet, nagagat, kan nanakman na tao. Na, kahit apay, di inana ayat ti mga sawa iti anak ta. Ay na, talaga nakapoy ti pan nakaawat mo, Irneng. Ti kayat ko asawan, amok ti ina ni Johnson, anasingpet, pagwadan a tao. Automatic mo na, akasta ni Johnson, timawi di ti ugali ti inana. Masigurado nga raw. Sa nagapunta na singpet tinaganak at nasingpet mo tayo ti anak. Ay, andaman kasta ngam saan nga amin. Agduduma at ugali ti tao. Ay, basta, madlaw man nasingpo ni Johnson. Panagbadbado na langan ka, madlaw ang nanakam. Natulagan ti kasarta, Cherry. Wan Johnson, jak ninamnama asikat ti makagasat ko. Talaga kasta ni gasat. Ado ti saan ang mapakpakadaan na dumtang iti biyag ti may sa tao. Wan nga rod, kat, agabrod ka kadimanan, kalpasan ti kasarta? Makitan to, dependen to iti sitwasyon. Kumusta nga tan ti anak ta, iti sidong na dyan Johnson? Di naman tumayag pasir di ti balayan. Busy da pala siguro ang aghan-honeymoon. Honeymoon pala ang kit nabayag mo tan analpas ti kasarda. Mano apulan ng tinapalabas. Kat, ang mga no kaya da surpresaan da ta. Anya ta mom, nor urayan da nga agsikog ni Cherry sa dan to agpakita. Di naman lang may sumarungkaran. Anya nga talaunay ay at ipakakumkumikuman da. Sarong karak kumadana ng kantatang Johnson, kailiw ko idan. Di ka rumor dito pala, Cherry. Padasam ti rumor ta makaraman ka man ng kanyak. Apay ayang nga ultimo ipapan ko ijay balay dananang kat iparit mo. Hamok apagpampambar mula dananang mo. Ngam kinapudno na. Makisinarak kay tila kay nga ex mo. Unay kamutan, nagalas mo ti pagkitkitaam kanyakon. Apay, awan pa nagtalak mo kanyak nga asawam. Awan. Marigat tagtaltalakitan taadon ti ampang itaapanawon. Di nakiramraman ata sa anak mo't nga ampang. Anya saan? Kat no inaram ka na namidwa, inaklon na kadagusan. Amok a weakness mo ti lalaki. Iso nga awan paragtalag ko ken ka. Anya, yag mo nga ro ti cellphone ko, naawagak dananang. Awan ti cellphone ko, inlako ko, igatang ko iti bagas. Awan bagastan. Anya, Amo mo, tadya akong nag-abroad. Tadi ka kaya ta panawan. Ta sigurado ngay sukatnak no panawan ka. Kanjak mo't makatrabaho, tadyak kayat ti pumanaw dito balay. Masapo lang mabantayan ka anay bag. Tanay, amangan na da pa umayam alalaki dito balay. anya. Kumusta ka dito yan ngay anak ko? Di kay mamumay jay balayan. Agyaman nagtimay kayo Nini, agsangit ka matang. Kanape akas ta tilangam. Naguunag dagita matam. Nagkutong ka. Wano aginaw ka. Sana nang kanayon na kamapuyatan. Takanayon ti panagapami ni Johnson. Anya? Uray rabrabi, apapaanak. Agimimon iti angin. Awan matrumba nga pagimunan na. Ngam tilay bagbaga na. Pagimunan na ti ex ko. Kandag iti lalaki ang makita na makasaritag dita parangan. Anya? No kasta? Naimon ni Johnson? Wala nang. Manjakon. Jak kayat dito yan. Yawid ako, nanang. Ay, kwa. Apay kabkabilan na kaya. Una, kanayo na. Agbababawi ka na kiasawa kan kwa na nanang. Da kayon tumang aming. Ha? Dinurugan dak to mata mga klon kan kwa na ide. Anya nga ita.
Ni Arturo lang ko man tinakiasawa akide. Ay, awanan Nagkasardan ka ni Paula. Kanayon, ti pa nagturda ija abroad. Nakaragragsak da nga road, tunggal masabat ko ida. Da kayong tumang amin. Baso niyo da ito eh. Baso niyo nanang. Sinidirnak nga rod ti anak ko kat jaklatan nagtagtagarita punnoman. Nulabsen tagsarita kasla siyak tinangisagmak iti anak ko. Tayin daldal ko iti san namot unay nga amam mo alalaki. Inyo man ko nga rod kanya balayan tararamidan ta anak na iti anak mi. Kaya't nagsasarita kami amin. Sinaan ko man tanak ko ti asawa na ngam nagkarimat ngagbalbaliwan ti manugang ko. Kat di na naramidan ti inaramid na iti anak ko. Kat kasi na iniinot mo ta nagbalbaliw ti manugang mi. Agingga anaadan day ti talo nga anak. Kat ita naragsakdan asa nga pamilya. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. Enyornos para iti script kaniti drama to gayamyo Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kanikab sa tesa san napod na nagan tintay drama kasto iti konana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Gapoy ti kinarigat ti panagbiag pimanawak iti lugar mi, kat nakipagnaadak iti balay ti uliteg ko. Iso na lang ang tanatayan ni uncle ko, isa ti asawa na ti kabbalay kon. Nabayag ang nakipagnaadak kadakwada, iso akasla dadakkel kumutten nida. Siyak tay babae a super arte. Sa anak met asigod anarte. Ngam idin nakanobyo akit adakwarta na nagbalinak mutten anarte. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Auntie Mare, ada kumadawat nga pabor kanyayo. Anya day tate sa balasang ko. Amok nga nasingpat ka. Agpada kayo iti daddy uncle ko nga asawam nga nasingpat. Iso nga amok nga maawatan nak ante kan. Siyempre, mapatganak siguro. Anya day taya. Kwa, tangay na bayagak matan nga makiiyan kanyayo ante. Kathanak matan nga sabsabali kanya yon. Kasla anak dak matan, di ba? Un ate sa. Adda nga minjay na ibaga idi ni uncle idi na biyag pailaang. Ano kayat ko kano ti agi patakder iti balay konto kat mabalin ka numat itabakante nga pa sa tilo-teo. Ay katuan awan problema dita. Ngam apay, addan aya pagbalay mo. Owen ante, adan, tajay boyfriend ko ti bahala ita. Anya, Iso nga no mayat kayo nga ito ti pagpatakdaran me, rugian men. panagkunak, nasaysaya at no agkasar kayo pa'y nga umuna, Tessa. Ay, maudi ka no mati kasar ante. Ay pasensya kan balasang ko Saan ko maamasa sa irtiriknam, ngamjak mapatgantikid daw mo. Aging gaadi kay pa'y nagkasar itinopyo. Ay, sige nga rod ante. Ayos lang matkait di. Apay ngamin nga ipilit mo nga ijay ti pagipatakderan tayo ti balay. Kat awan mo't dagam ijay, Tessa. Ada nga rod di imbaga ni angkal ko idi na biyag pay lang. Babalin ka no ti agipatakder ijay no kayat ko. Ngam ko namat di asawa na nga ang kasarta pay ka no. Bay-bay hamon, no di na kayat. At damat ka din nakita kalutay. Marang matawaran pa'y na jay. Ayan na nga data nga banda. Dito imatla lugar. 5 minutos ti mapagna manipod iji balayo kada antim. Ay, mayat nga rod at asidag matlaang. Karubatan tumatlaang ni antek. Ay na, napintas to siguro ti pagbalinan ti mar-aramid abalayo, Maritesa. Ay, wala mare. To istores. Kusina kan salas ije baba. Kat pasigmat nga kwarto ije nga to. Kan pa ikak to iti teres na. Ay, wow! Nagpintasan. Ay, naimbag ka pa At danton balayo kinilakay mo. Naimbag ata ni Alfonso tinatumpungak.
Tano sa bali lang, Baka mangurkura nga sakpay lang ngaging ganatad ta. Naimbag ka pa'y. Da kayon ton ti kapintasan iti balay dito'y lugar tayo. Hanmat. Ay, bagbaga pakit din nila kaya ko nga pa kano iti swimming pool nga. Hanan ko tagastos lang. Aya, apay, anya trabaho nila kayo mo. Ay, hindi iti komporme. Aya, ay na, nakaapapal ka mare. Napintasan ti biyag mo. Saan kan ang makipurpurdiya akas kada kani? Ay na, si kamat, gagangay na Katagbiro kamat ngamin itibak ng atap no pumentas matibiyag mo nga kaslakan yak. Ay na, baybay aman tabak nang. Uray saan abak nang, basta nasingpet kuma. Kun ayaten nak aginggat inggana. Ay sus, praktikalan tibiyag tadtan. Urahan mo nga ayatan basta big time. Aklo nam kay din. Mapraktis mat ni ayat o no masursuro nga kunada. Tessa, honey, mapanakaon. Ay, agananad ka, hane. Agan-anad ka mo, tani. Kat kano ka manan nga ag-awid ngay. Intun no may alawas manin, Aywan, ginatang ko amin na materialis ti mararamin a baleta. Ilutwam to nagiti trabador, wan. Sure, hane. Kan, ato iti alawas mo. Ay, thank you, Alfonso. Honey, I love you. I love you too, Tessa asawa. Magdamagak manen, Tessa. Kaano ti plano yu apa nagkasar iti nobyong balasang ko? Balay nga rod kano, te ununaan may nga aramidan, ante. Sumarunon to data kasar. Oray saan nga yung grande, Oray simple laeng. Anyat serbim nga kasar nga no simple laang. May mayat ano yung grande tap no hape. Kan may mayat no ada balay me. Numalpas te kasar me. Tap no lumasin kami nga dagdagusan. Ay uwan, hangkayon nga aglutluton yan te. Taag pa dilibra kay te kanan tayo. Kakaiso na nga ini kanak de boyfriend ko iti kwartak. Iso nga agpa-deliver tayo man iti kanan tayo. Han kayon nga aglutluton niya. Ay katala, makaamu ka balasang ko. Lumabasak pa, Maritesa. Ne, papanamanan nga mare. Kat as usual inakmanan makitangdan nga agdalos. Ay, naimbag lakit din ta. Nag-retire ako niti kasta nga trabaho. Uwan nga rod, naimbag ka pa Nakabanikas ka laangan dito yung paraangan nyo. Or-orayak nga min jay impa-deliver ko nga makan. Iso ti ipakan ko kadagi jay trabaho. Kanan may matanakan ni antek. Ante, urnungan nyo amin nga murang tayo ta umay aglaba ni Mariang. Apay? Katangda na ka. Hanga kayat gamin na Alfonso nga agbanban nugak. Iso nga ipalabak man nagidya murang tayo. Anya? Kakaiso na nga dahin tadya boyfriend ko nga pagtangdan ko nga aglaba. Saan mo't anarigat at trabaho ti aglaba balasang ko? Imbes apanangdan mo, urnungan Ay na ante, amok tar aramidak. Iso nga handak man nga isursuro. Anya pa lang ti urno nga kaya katadamatan balay me ni Alfonso. Kati agbalin nga anak yun to Isa ganaan nyo. Nilakay kun ti makaamuitan. Iso ti agurno nga haan nga siyak. Anyat serbite itad na nga kwarta kanyak ngay no hang ko nga gastusan. Parparigatak kay din ti bagbagi kaon. Ante, tangay na alpas matanti balay me ka ni Alfonso. Agihan kami ijayan. Panawan na ko, Tessa. Hanga bali, ante, ta si daglang mati balay yung manipod ijay. Kan, han yung matgamin nga kayat idi nga ito ti pagpatakdaran may ti balay. Ngamahan nga balin, baka pampanunutan niyo nga maditinakam ko. Haan, ante. Ti punto, kat nasaysaya at no agkasar kayo pa'y ko mga umuna. Uwan, ante. Sumarunong nga ro dita nga mapasamakan.
Sapay masikukan. Kati somat. Igidan men to na dya kasarno pabunyagan mi dato ipas ngay ko nga ubiyang. Naimbag nga oras mo tisa. Naidakal mo ta chamon. Wan leta, dandan ni ak ngamin nan ag-anak. Ay, iso mga lagayam. Ay wan, umaya man naglako iti nateng. Mangkita kan iti gatangam. Agdudumaan nateng tuy karga ti basket kaw. Adda pang pakbet. Adda pa'y bukal ti kardis di taken da dumapay. Ay, pasensya kan leta ngam ijay grocery ijay mall ti paggatgatang ako ni tinatang. Ha? May maya mala na ito ya, tapris ko. Kan nalalakapay. Ay, han, may maya ti ijay mall. Tamas presentable nga paggatangan ijay. Kan sigurado nga napintas tila ko da ijay. Nalatak nga mall ko naman. Iso nga sigurado nga quality amin nga lako da ijay. Ha? Iso nga pasensya kan niya, leta. Hanak nga gumatang iti lakom. Hello, Maritesa. Umayak man naglako. Ni, aglaklako ka matan, Lloyda. Wen, tani, awan mo't pakipurdiyaanan. Iso nga aglako-lako akman kitdi. Anya nga'y matdagita lakom. Agduduma. Adda sabon, kartib, sagaysay, kun adda pa'y gayam paypay. Di mo't mahilig kang agpaypay. Apag iso, tay paboritom akolor daytoy, violet. Bagbagay mo daytoy apaypay. Ay, hanak kon ngagpay-pay-pay. Ha? Ada nga minan aircon me. Iso nga hanak kon ngagpay-pay-pay. Anya? Kat usaram ano kasjay arum marka? Ay, damat portable fan nga usarak no kasjay nga rumwarak. Ha? Ay? Talagaan na upgrade amin na gamit mo na, Tessa. Hanga pa nagpalastog ta, hangko nga ugalit agpalpalangguad. Ngam, ay, hamat gamin nga maliklikan ti pa nagbaknang ko. Ha? Dahito nga rod wall clock di gatanga mo. Hanak nga agpalpalastog, kunak manan ngam kagat-gatang ko iti rilok. Iso nga hangko nga kasapulan data. Agbalor ititin kay dati rilok. Dati man akidam. Wow! Nagpintas mat day ta arilon? Ay, embag ka pa eh. Talaga aswertem ta nakatumpong ka iti big time nga asawa. Ado ate agkras kanya na, kanila kay ko. Ado dagiti agkamkamat kanya na. Ngam siyak ti type na, siyak ti pinili na, ta siyak kano lang ti love na. Ay na, nag-cute ti anak mo, Tessa. Nan, ubag man man. Ay, Hana, agatlingat ka. Kadigdigos ta anak ko, ubam kay tin. Yung kapay matagdigos Ay, Baka nga may naguyak, no, makalangab itinabang ah? Si kamot. Sa anak mo't anabang iya. Naglingot labas si. Kanhan mo nga iyas asidagtang iwat mo itaro pati anak ko, Masang awam. Hangkan samat nga nagtutbras. Ay una yan. Ala, yung kagdigos kit din. No, kayat mo nga maubat anak ko, agdigos kapay niya. Pasensya ka na, hanak nga agin aarte ngam para iti anak ko ti pampanunota. Uy, Tessa! Umay kagumatang iti lako! Ni, Leta! Adamatan pwesto may tiwagwagan ito'y sentro. Uno, makitang tangdan kalaang. Sales lady kay toy. Abangan, di ni kabagis ko na ito ngam sinublat ko. Di na mangamin kaya atin. Umay kagpili ni tibado ti ubeng. Ado tinyo arrival abado ti maladaga di toy. Igatangam dyan na mo. Ay, hangko nga pagbadoon iti wagwag dyan anak ko, Leta. Ni, napintas mo dagiti lakok. Brand new pa dagita daduma, At dapat tag-price da na kita. Labam la dagita. Anan, brand new te, ipapabado kay anak ko. Baka nga may nag-allergy no, wag-wag te ibado na. Kaglabam, oray malabaan data, wag-wag lagta. Sige, mapanakunta ne. Baka agsangsangitan dyan ako ngayon, batik ka niya antek. Grabe nga ro tinagbaliwan da di agayim ko. Manipod na ki asawa iti adda mabalin na lita. Nalabos mo dahi dyan, Tessa.
Kunam mo ilan nakaraman nga niyan. Karugi na pa'y ka dagiti wagwagalako kon. Ay na, saan la dagiti lakom ti karugit na? Uray dagiti lakok. Liblib yan na laangan. Upgraded nga min aminin akagawaan na. Ay, sa bagay na pintas mga minje balaynan. Pati taraon na. In-upgrade nan. Saanin nga agsidsida iti saluyot kan okra. Wano anya pa'y anatang dita. Pasig akar ni ti sidsidaan na itan. Di na mo tinasaya at amakan no kasta. Nagitintupay na dumababa nang natang ti kaya da si daan. Un nga rod ah. Di pa'y agluton ah. Tapasig a-deliver dagiti taraon na. Ay, anyan. Nala, biyag na makidi da ita. Narigat na biyangan. Tiladyak magustuhan. Tagibasitan na dagiti lakok. Kadurman na mutan. Un nga rod ah. Kunamutlan asino akabaknangan nun. Nagbaliwan anaming pinsan jay gayim ko. Tessa, kita ba si Ter Aramidem abalasang ko? Anay, makaliplipat kansan. Makaliplipat ngay bagbagayo matante. Wan at anay, nagbalbaliw kamutan. Kunamutlan asino kan akabaknangan, Tessa. Ha? Ado ti mangibagbaga ang nagbalbaliw ka kanon. Kadurmon mo pa yun ti makistorya kadagiti kalukaran tayo. Asino mat ngamin ti hanga madurman. Nagbabangsit da. Handa pa nga agtutot bras. Kurkursing da. Handa nga agdigdigus. Kita ba si ti panagsasaumbalasang ko. Sana nasaya at ti kastangar aramidem. Paglastog mo mutan ti panagduras ti biyag mo. Sana kasta nasaysaya at matlaeng no agtalinaed ka na pakumbaba. Di ka agpalpalangguad tamadi ti kasta. Ay na. Awan bibiyang ko iti ibagada. Basta siya hanak agtaktakaw. Hanak nga kupkupit. Pagrigrigatan di asawak ti kwartame. Awan matisagsagasaan mi nga sabali nga tao. Asino kumadagita? Isudaya ti pakibagayak. No, handa nga kaya ti ugali, kaan laang. Awan bibiyang ko. Hanmat nga isuda ti mang pakpakan kanya. Tessa, bakit? Agawid ka pa lang niya balay dantem. Dua kayo iti anak ta. Ni, apay nga pag-awidan na kay Jengay. Sumangpot ngamin na kita'y kakabangyak manipon abroad. Kan umay na kiti dadakkel ko. Kat, anya ko mga inumay da. Mayat kay di ano adakid toy. Tapno mamamok matisuda. Iyam amukan tumatlaeng. Awan ngamin pagturugan da. Ipausar ko ti silid ta. Tayo jay salas ti pagturugak. Anya, akat umay ka nga ron mat ije balay da antek Datayon ti mapan ijay. Uy, sumarunwag to. Basta umuna kayo ng mapanijay. Di kay pala umay dito yung Orayam ti text ko. No mabalin yun ti umay dito balay. Mabasak itay ijay balay yo, Tessa. Kunam nga ado ti bisita yo akakabagyan ni Alfonso. Ngam awan mo't ado a tao ijay. May samot la a babae ti adda ijay. Padak abakot. Ni, ay, baka isunday jay na nang naante. Apay, di ka mapan ijay. Tapno maam-am mumot jay katugangam. Di mon sapay nakitkita Apolos. Ay, talaga nga haan Taada yung mat ngamin jay lugar da ante. Kating kakitaan Ay, urayak pa'y ati text ni Alfonso. Kuna na ngamin nga urayak ti signal na no mabalin kon ti mapan ijay unuhaan pa'y. Nay, apay masapul aya. Isumot ngamin ti imbaga na kanyak. Aya, ang madlaw abak ng jay inana sika. No inana day jay Napudaw kan nalukmag a babae. Di kulur ti buok na. Kan nagado ti alahas na. Aya? Kaslamot dunya ti langana. Apay, talaga abak ng da Alfonso. Katuan ta nakapatakder kami nga ro diti balay me ante. Kat kaano nga'y ateksan na ka ni Alfonso. Wano data ti pumasyar ijay. Tapno maam-amok mo ti ina ti asawam. No ngay agungat na Alfonso. Awan pa'y matgamin text na no mabalin konti agawi di jay. Ay bay am ta text na.
Mapantakit di. Mga wita itinateng apasalubong ta ken prutas. Naimbag nga oras mo, kabsat. O may kami man. Ha? Sino kayo? Asawa ni Alfonso to'y kadwa. Kaanak ka. Di Tessa. Kan anak dato'y ubana. Ha? Asawa? Salawasaw kamat abak-bakatan. Ha? Anya nga asawa? Katno siya ti asawa ni Alfonso. Anya? Alfonso! Umay ka man ditoy! Alfonso, honey! Ibatan na, Alfonso! Kandi mo papanawon dagidya at tao. Tasaan kami pa'y analpas. Hari, agparbang ka kuma. Anya ka kari, pimanaw dalang arudan. Apay alinuko na, Alfonso. Hani, jak ay ayatan da dya babae. Si kati love ko. Nang nagmumot, si kati pinilik. Jaklain pagarup amay turad mo nga aramidan ti kastoy kanyak, Alfonso. Pakawanan na kumari. Promise, sana na maulit na dyan. Si kati love ko. Si kati pakasarak. Pakawanan na kumapang-asim. Awanan ba na dyan, Alfonso? Inalilaw na, kante. Ay, naklaatak mo't itinaduktalak balasang ko. Jak ninamnama akastoy ti mapasamak. Kasano kami ni anak ko ngayon, te? Ay, isumot la adi na ka maikasar. Tanda mo gaya masawa na. Diyan ka mo daramid akon. Mabayin akon nga rumarito balay. Ala, nadamag mo ti may papankan ni Tessa? Walita. Ala, asino ti mangi pagarup akastoy ti pagtungpalan ti amin. Ala, kasla jackpot dyan si ka. Kat, adapay lang at tadagi dyan nga agasawa ije balayda. Adama nakapaskil ijay gate da for sale. Ah? Ilakudan jay balayda, Tessa? Balay da Alfonso ko nam Wen, ilako da siguro na. Hoy, bak nang gayam at talaga di asawa na Alfonso. Isukan no tinaggastos iti da di balay. Ay, isumot lagayam Ala, kaasimot ni Tessa Isum tinayaw awan. Wang nga raw. Ay na. Nagmayat ka kuman na sidir-sidirin. Kapoy ti kinalastog na itinapalabas. Saan man langan, nakasimot. Ala, baybay amon lita. Di mon sidirin. Andi nga yun takit di. Nga oray kas di timpakpakita na iti kanlabas. No kasta, nalakon jay balay da Alfonso, Tessa. Uwan Lloyda. Iso nga sa balin tagi iyan ijay. Jay nakagatangan. Ay, good, kasanon ti anak mo. Anyat ko na ni Alfonso nga Hang ko pa'y nga nakasao. Tama ni po idi may di asawa nakat. Hanan nga nagparparik na kanyak. Hanakon nga pinag-anano. Kaslaan na kami nga mamoy ti anak ko. Good, jay la suporta ti anak yu kumaa ti kamatem. Hang ko nga rodan nga makontak ni Alfonso. Anyan. Una yan tinagtungtong palam, Tessa. Agam ala, di ka mapukawan itinamnama gayam. Panubok laday ta itibiyag mo, mare. Agyaman na ka, mare. Kaslak pa yung lumnad itibain kanya yun. Kababayin na gadyain sa usawang ko ini kanya yun. Naggapuam, Tessa. Napanak gimatang itiba do ni bebe, ante. Nay, nagadumo dagita ginagatang mo. Naimbag man taad daing gatang mo. Ay, nalakala ang dagito, ante. Ta, sigunda mano amin dagitoy. Ha? Nukasta, kayat mon tiwagwag. Kapilitan ta isula ang matinala ka. Awan mat igatang ko iti brand new. Tawan mat pangalaki ti kawartak. Ay,
Ayun na. Tabi na ibayan na kayon ti ama ti anak mo. Kan saan na matgayam a kwarta tininted na idikan ka. Kwarta ti asawa na. Wen nga rod kababain ti pakasarsarita akid to ante. Mababain kadagiti tattao. Karkaro dagiti inis small ko idi. Ala, pagpampanunutang dayta, balasang ko. Daytan ta ibagbagakan ka idi. Narigat agpalpalastog. Anya ngay ita, di mo ninamnama akastoy ti pagbanagan yung agina. Ngam anya nga rod, napasamakan. At daditan, iso nga aklo namun ti amin. Ay, agawit kami ni probinsya ante. Tama ba inakid to yan? No, lumabas sa kay store. Siyak, tikit-kita anda. Agsubli ako ni probinsya ante. Iawit ko ta anak ko ijayan. Katadakan ka dayta Tano siyak, okay laang met no agnaid kayo lata dito'y balay. Kayat ko mababainak nga ron ito nga talagan. Iso nga agawit kami ni probinsya ante. Nagawid kami nga rode ti probinsya mi kat makitang tangda na kamakilaba ka nagdalos tapno daygatang ko iti kasapulan ti anak ko. Nagrigat gayam tagsao iti patapos ako nada. Tanarigat ti manglamot iti bukod asarita. Nagnakmak day dyan napasamak kat pagbababawyak iti kastaunay. Alakastan tigayim mo Tessa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos pare ti script kan pare ti drama ti gayemyo, Jenna Almoite. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Manipod man nga rod kani Kabsat Rino sa napod na nagan tintay drama kastiti ko nana. Dear manang biyanang, naimbag nga oras mo. Aday di nobyak, agkasar kami kumaidin ngam bigla nagbaliw ti pangadeng ko. No apaya nagbaliw, iso ti binsa-binsa nga historyaan kan ka. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Anyagay Rino Barok. Nalpasen, titulagan pare ti kasaryo iti anak kao. Umadanin, ti kasaryo. Nakasagana kan? Itan niya, tata. Amang ibakla iti responsibilidad mo iti pamilyam Ha? At na trabaho ti anak kao. Ngamsi ka, awan. Iso nga niya ti ekspektar mga aramida, minto nagasawa kayaw. Siyempre, si kanto, tagbali na para laba, para lutaw, para dalaos. Kanunod nanton anak yo kaninda, si kantaw ti para awer iti anak yaw. Husto ako ano saan? Uwan tata, husto kayo. Agtinulong kayo. Ayos lang nga oray para balay kantaw. Basta di mo paglamaan kan paglutuan ti anak kao. Tamo mait nga na trabaho na. Mangan laeng taramidan na no kasjay asumangpait manipod trabaho na. Nawatam. Uwan tata. Apay, manot plano yaw ngagbalin nga anak. Oray upat ahon no innam tata. Anda kayo dayta. Basta si kantaw ti para aw-awer tapno agtultuloy ti trabaho ni Linda. Tamo may napintas ti saan na iti trabaho na. Uwan tata, matungpal. Uy, Rino! Ha? Si kamot kayam na ta, Jema. Di ka nabigbig at hagos Uray sika, di ka nabigbig adagos. Pimo daw kamot ngamin, Jema. Ay na, gagangay na Tamol ti pagtrabahwak idi. Nakakulungak latan, isapim mo dawak basit. Kunak no asino ti nakatugaw iti malikodan mi alamisaan, si kamot gayam. Umay ka dito yan, min. Tagkakalamisaan tayo. Bagkatam takanam dito yan. Alaman nga ron, ang asino to'y balasitang akadwangay. Ay, anak ko. Ha?
At tagaya man ng anak mo. Akit, ayan ti asawam nga eh. Awan asawak. Anak ko iti kinabalasang. Anya? Mami, nag-text ni Daddy. Agpawit ka no iti kwarta. 10,000 ka no ti ipawit na. Ala. Mangan ka kay din anak ko. Madlaw abak ng tiyama to'y anak mo ah. Madlaw ang inginaan na iti suot na. Nagumingan pa lang ang nagadun ti alahas na. Wen, Jack ilibak. Ada mabalinda iti biyag. Iso nga amin nakidawon ti anak na, itad na. Iso amin ti manggat-gatang iti kasapulan ni Mimi. Kastaya. Saan man nati ama ti anak ko ti pagsaritaan ta? Change topic, please. Ay na, garaw mo. Natairak ka no latta ko na ni Jima. Replyak. Ibagak mo't anak kapimpintas. Ay, Rino. Asino ti katetext mo? Umanisong ka. Ni Kadilinda Anubiam. Saan na nang? Ni Jima akaadalak idi elementarya. Anya, apay nga ron akas tatijar mo ang makitetext. Kas kalamaki, kiki. Ay gagangay na ah. Oy, dandanikan mga sawa. Nga makigingin nantil ka pala iti sa balay. Ay, planok nga ron nga ipospon pa lang ti kasarmi ka ni Linda na nan. Anya, tapay, ka natulag nga rudin ti kasaryo. Panagkakayo nga rudin inton umay alawas. Agkayo-kayon iti pagsungrud inton kasaryo. Baybayan nyo pala takay kayo. Aguray pa na nan. Apay nga imay ka rino. Anyat masapul mo. Sikat ni masapul ko, Jima. Ni, anyat kaya't masawan? Agayatak ngamin ka. Iso nga umaya ko maagaram. No, anda pong nakabalin na. Di mo't umadanin ti kasaryo itinubiam. Ibabawi ko na di akasar. Anya, ala ka. Apay nga'y. Diyak man mo. Tay di nakita ka manan kat nagbaliw mo't ng tiriknak. Sikat kayat ko ang pakasaran. Saan ani Linda? Anya, ay sus, balasang ni Linda. Ngam siyang saan. Adan anak ko, Rino. Dahil na nga rin tinangayatakin ka, Jima. Di ka adan anak mo. Anya? May mayat gayam tayo adda anak na ngam di balasang. Ala, may mayat mo te balasang, ah? Basta sikat kayat kong asawaan. I-break ko ni Linda. Ta si kaitanti kalay saktaw. Ala, gusto Linda. Di ka nagsangit. Ubing ka pa'y. Ado pa'y agaran kan ka. Amas nasaysayaat ngam siya. Di nakgurgurayan na. Sana balay. Tawan mo't napasama kiti naggatang ta. Awan ikamat mo kanyak. Gansan tapay mo't na nakasar. May mayatan at tikas to hingam tinagasawa ta sa akto ag babae. Ay, narigat tikas jay. Sa maawatan na kuma. Awan mo ka nagbasunan kan ka Rino. Uwan, ngam nagbaliw nga rudan tiriknak. Isa sorry ah. Di ka kumagimulmulay ti sakit tinagam kanya-kanya. Aklunong ta kumaasaan na data tinaikari pare titunggal maysa. Impay ko amin na panagtalag kan panagayat ko kan ka. Mapay ngaya kasta ka. Kasta talaga. Ganun naman gaya. Ato tayo kalugong, pantalon, kan jacket nga intod mo kanyak, kan jaywa sinturon, kan 5 medyas. Isoblik tapno awan to ti iboy-iboy mo. Puhamon na kita! Manangalilaw! Traitor Anobio! Ala, di ka nagsangit, Linda. Di mo mabalin nga ikamat ti bagay. No talaga di na kan kayat na dya lalakay. No di na kan kayat. Pagan anong kumamit nga ay. Nagsakit tatang. Awanan mo ka nagbasula. Awanan mo ka nagkuranga. Tainayat ko itikas taunay. Nga mapaya naramid na tikas di kanya. Bay-bay amon. Napintas ka. Uming ka pa'y.
Ano kita gusto kan ka? Makasara kantaw iti kasukat na dya lalakay. Sa bagay, pagan anong kumamot ti kasken kwa na ngay kat awan mo trabaho na. Istambay lang aroday. Nabisyo pa'y. Kanya't maghanap mo kan kwa na ngay. Diyay kiti padam nga da trabaho na ti pakiasawaam. Tapno adda katulungan magtrabaho anak kao. Rino, pudno ayat ti damag may papan kada kayo kini Jima. Kanayon kayo kanong agkuyog. Una nang, tadan nagkinaawatan may. Anya, insukat mo ni Linda kan kwa na. Un, tayo so ti pudno nga ay ayatag. Kan makapaupay mo't ngamin jay ama ni Linda. Nakais-istrikto. Di kam pala nagkaskasari ti anak na ngam rog-rogyan nanti makibibiyang ka na kami. Anya, Isaan ni Jim at ikasar kaw. Diyak kayato ni Linda. Nagbaaw ti panagayat ko kenkwana, gapo ijay man nakibiyang nga amana. May mayat ni Jima. Oray single mom, taawanan nagitidadakkel na. Sigurado nga awan to ti makibibiyang ka na kami, into nagasawa kami. unangem. Ay, Nga, adan anak na, kasta ka rin anak. Naitangarog tinangayatak kenkwana, ti kaadat anak na. anya, kay kayat mo jay adda anak na, ngem jay balasan. Awan madi amakitak dita, tanawayamad. Apay, may parit ayat ti mga saway ti balasang nga ina, nanang. Saan mo't kit di ngem duwan to ti biyag manak ko. Ti kunayo Ang mga no isudan to ti mangbiyag kanyak, nanang. Ha? Anyat kayat mo asawan Rino. Kay kasanaw, dumanon kami, Jima. Pagsasaritaan tayo, ti kasarta. Si Kaman Rino. Andan ayan nakasagana pagkasarta. Adda, tay pagkasaran ni kumaidikan ni Linda. Dahil mo lang, ti aramatan tangag kasar. May sa anuang, kan limakit kagudwa ababoy. Ha? Limakit kagudwa nga. Wan talima adadakkel, kan basit di may kanam. Umdas na dyan, tadamot laok na anuang. Ay, mababainak pa ikit din kan ni Linda. Kasla inagawa kun itinobyo. Ay, sana dahil tati panunutom. Di namot mabalin nga ikamat ti magina kanyak, tadyak mo't sinagsagi na pulos. Ti may sapi a problema. Manginom ka mo. Kano? Nalakalangit ka tunay ta abisyo, Jima. Agbalbaliw ako numalpas ti kasarta. Inton malpas pailat kasarta. San ka di mabalin arugyam itan ti panagbalbaliw mo? Sige, mabalin ngam inton may alawas ko ma. Tadapay agkasar no biga. Ha? Apay ayan no dagkasar. Kat siyempre, makisyatak pa'y mo't For the last time, Jima. Anya? Promise, maudin na ita panaginom ka. Ijak tong tiarak. Sigurado ka Uy, promise. Ay, ngam ni Linda, kasanungatan. Ay, ayatan ka mo ngamin. Sorry laangan kan kwa na Sapay kumata maaklon ng tumulaang tiya amin. Uy, nalaka ama ka move on na dyan. Tawan na pasama kiti nagbatan may. Ngam inayat na kamot. Kasanon, no saan tulat ta makailiw-liwag kat kamatan na kan tulat ta? O, aramidan na ti kasta. Di kanto iso katapulos. Si kalaang ti babae iti biyag ko. Si kanti kaudyan kan final di ti pusaw. Apay, talaga nagsina kayaon kan nilindahin san rinaw. O, insan nal daw. Kat agkasara ko ni ti mabiig. Apay, ada ka di mo kinayat ka nilindahin sa sininamin san? Awan. Ngam namiris ko amay mayat jay adda anak ng asawag. Ngam jay awan anak na. Anya? Apay ko namin san. Apay insan? Bumalasita ngayon jay anak ni Jima. Kabaalan nam ti agaw awer. Agluto, agdalos, aglaba, kanda dumapay. Sana naman sa pula manghala kami ti babaunon may. Taadan jay anak ni Jima katulungan may insan. No kaste, mabalinan nga ruman ni Linda insan? Ha? In ko lasay mo matindiar mo kaon. Mabalain.
Ay katuna, kung saan na masapol ng ipakadam kanyag, taawan kat nga rin relasyon main. Isa nawaya kalatain saan. Anya de ko naman akaw. Nag-aaram ka ni Naldaw akasinsin ni Rinaw. Wan tatang, Kaya't mao, aklo na. no bilang kayat ko, kayat yo kadimat ngagbalin amanugang tatang. Ay katuwa na. Nasingpot-mot ni Naldaw kan nagagay. Uray siya na profesional ng nadiskarte iti biyag. At iwan na ang adayaw di kasinsin na nga ex-maw. Barang di nakto isukat akas iti naramid ti kasinsin na tatang. Saan ba't siguro? Hangam tingitingam pa'y anay magtirik nam sakbaya pagsaritaan yaw ti panagkasaryaw. Narigat agdardarasudos anak kao. Uwan tatang. Di may hari. Ang sana taman. Ay, huston, nabanuga kon rino. Kan apay aya nagbartag kakit kaldawan ti kasarta. Kita man tit suraam. Nakababa pa ta sipar ta pantalon mon. Kan linaslis mon day ta slacks mo. Kan tabadom, bangking tabutonis nan. Aya. Inikat ko kami nito. Ito na dagaang mo kami. Bay-bay amo na bang-bangking ang botones. O may kakita nagsala na ba kahit? No, apay mga mina nagbartag ka, kakaldawan ti kasarta. Medyo mo. Di ka kalig murmuryot na alam ka. Mau din na siya pa nagbartik ko. Promise. Kau dyan na talaga na daw. For the last time. Ala. Oh my God. Salat ta. I-request ko ti cha music. Kasano nga agtsatsaka ka matumtumba ka gapo itinalaw sa bartag mo. Kabala. Ala. Oh my God. Sumarano ka. Tayo na kay baga. Patukarin na ti cha music. Ay na. Ang mamanakaw. Hindi ka sarda. Jima kan Rinaw. Nabarbartak ni Rinaw. Di nala ibabay na niya asawa na. Uwan tatang, nadamag kunday ta itay agsapa idinapanak gimatang ija istor. Grabe mo't na dya tao. Baglaki din ata saan ngay so tinakagasat mau. Uwan nga rod itala ang maamiris ko. Saan gayam anirino ti rumbang apara kanya. Wala. Napipiyapa di kasinsin na aninal daw ta. Nagagad kan nasingpot na dya. Awan pa'y bisyo na. Isong agkasar kayo hindi mo tayo. Uwan tatang, plano min atalaga ti agsimpakin ni Naldo. Lampasan ti kasar ta, Jima. Wan nga rod, kamaudyanan na awanan ti pampanunutan ta. Ay, Bon. Kumusta gayam ti ama ti anak mo? Di mo't bak nang na dyan. Wan, apay aya. Akit, kumusta? Mangmangtad mo't lay ti suporta ti putot nagni ka. Wan binulan. Nagni na di cellphone ti anak mo. Iso ka di ti gimatang iti dayjay. Wan, agkakangina amin agamit na tajay ama na ti mangmangtad kadagi jay. Sika angay. Di na kahit ikan. Mangmangtad mo't angam no daddo majak awawatan. Tamangan man niya ti mako na di asawa na. Siguro nasingpot ti ama ti anak mo. Wan may salakid daw ti anak na itad na adagos. Ay kat mayat nga rod ano kasta. Tano agpalya amang tad iti suporta ti anak na mabalin mo ngay darom. Saan matkid yan nagpalpalya apulos Rumbong lang, Jima. Mimi, ada ka di pa'y allowance mo? Apay ka di tatarino. Ikanak? Ay saanan? Adupay kwartak. Saan ka matkat dingekan? Taawan pa'y kwarta kita. Damdamagak laeng, no da pa'y allowance mo, anak. At dapay mat, adupay Bumuladak man nga ro iti kwartam balasang ka.
Bayanak taw no da kwartak. Ha? Mano? Oray 1,000 no adda. 1,000 pesos. Ay, anya nga iti pang allowance ko no maibusti na bati. Di awagam ni Papam. Ibagam nga 1 kwartamon. Ha? Ngam di mo ibagbaga nga imbagakwan. Di mo't saan imot ni Papam. Saan? Nasingpet day jay. Kanayon nak nga ikaniti kwartak. No agteksak, pawitan na kadagos. Alangaron, dumawat ka, tabuludog pa iti 1,000 muwan. Wen, tata. Apay ngaglaladot ka, Jima. Ay, kagap-gapo kay health center. Masikugak ka no. Anya, nagsayatan. Adang ton anak ta. Wen nga rod. Kasanungay. Awan ka di pa'y nastra ka matrabaho. Awan pa iba't nga ron tayo or-oraya ka pag trabaho ako ma. Imbabawid ang samot manin. Agawa am tagbiro kiti panggadam atan ni adan ton anak ta. Win. Ang kasanon na awan na talaga ti master ka katrabaho bakay. Kat ikarigatam oran niya trabaho ditan basta da pagsweldoam. Kan basta nadalo sa trabaho. Oraya, damat ipaw-paw itya amat ti anak mo. Anya, ala, di mo pakibiyangan ti kwarta ti anak ko at para kan kuha na day chay. Nagado ti ipaw-paw it na para ka ni Mimi. Apay, bukodan na kat amin nagijayan. Nagado na nga eh. Ha? Bantayam ta anak ta ata kuyugot ni Meme. Sabton na kano ti amana. Adan sa itod ti amana kan kuana. Sige, hanggang namangan kayo ijarwar, ibalkutan daktumotan niya. Kaadwam to ti karnay. Ala, mapang kami nga rodan. Aw-awiram ti anak ta. Di mo iturturugan. Nanang, umayak man. Nay, apay nga isursur-sur mo ta anak mo katrabrabi eh. Di ba't agawi dun da Jima kan Mimi nanang. Napalanda ay Nakisinarak da iti ama ni Mimi. Hanggang manungal dawon adita nagawawid. Kunak na agawid da ita hanggang awan mutan. Anya, apay makisinsin narak da ay Uwan kanayon. Hanggang madanagan akon. Sa bali mutan tagparparik na kanyak nanang. Anya, awagam ida Di namat sungsung-batan ti awag ko. Kan adda na amuak. Nabalo ka nun sa ngaminan ti ama ti anak na. Anya, Madanagan ak nanang. Abangan mo't no nagsinubyan dan. anya, Awagan niyo man ni Jima nanang. Barang sungbatan na kayo. mabit lang nga raw tala ti cellphone ko. Hello, Jima Balasang ko. Sa dino ti ayan nyo ita? Ada kami diti balay ti ama ni Mimi, nanang. Api ka di. Ay, ikwa. Ur-urayan da kayo nga mindarino kanti anak yo. Kaano kayo nga agawid? Inton bigat nanang. Umay ko alaan ti anak ko. Apay, pangipanam ngay iti anak yo. Ay basta, maman yun to kanirino, nanang. Sige, bye. Sige nga, Rod. Bye. Apay nga alam ti anak ta. Papanan niyo. Agpaaya ka babaunan iji balay ti ama ni Mimi. Ala agtanak ta amangan no mabaybayam. Ibagam tagpaso kanyak. Agpaay ka ababaunan unan niya. Naamwa ka na balong ti ama ni Mimi. Nagsinubyan kayo ka di? Saan? Ngam planok ti makisinubyan kan kuana. Tananamnam ay ti biyag ko iti danana. Anya? Ay sana. Anya kamatan. Di ka kadagsasaw iti kasta. Bayam, tagtrabaho akong mabigat. Sumurot ka dainsan ko ama pa nagtrabaho. At dasirkan mi at trabaho. Pangasim, Jima, di nakpanawan. Di naksinaan. Ay ayatin ka. Patpatgan kayo iti anak ta. Di mo ipanaw ti anak ta kanya. Mabagtitak ng panawan ra.
Ala, kita akpay, nupod nung agbalbaliw kan rino. Aramidam, saan nga iti sa ulaang? Nagdanaga kiti kasta unay, nagbutengak apanawan nagtasawak, isungeng karigatak tinagtrabaho. Kaya't kasi na saan na napimanaw. Mawatak matkit di asawak no apaya dandani na sulisog, tabasol kumatlaan. Tangamin awan aalis tuwak ngagdiskarte ti pagbiagmi. Ngamita saan la doble no di triple kayo dakpayan para iti pamilyak. Alakastan, tigayem mo, Rino. Ala gagayam ditan di nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Enyornos para iti script kaniti drama ti gayam yo Jenna Almoite. Isagsagot to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless. Iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Rafi sa napud no anagan tintay drama kastiti konana. Dear manang biyanang, nagtrabaho aki diti construction. Ngam ididandaniak na disgrasya, nagnerbyosak, isa nagsardengak pay lang agtrabaho kat ni bakit kulangan tagtrabaho. Jak kaya tagtrabaho iti nagtibalay mi, jak kaya taglabakan nagdalos, tamang ano ko na anda nga under di sayaak. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Ay, anyamat kastuyan. Awan pa'y may suot abaron. Murang amin oy. Ay na, amumot ajak masangot ti aglabala kay. Intun day off ko pa'y lati pa naglabak. Kan awan mat aramidam dito'y balay. Di si ka kuman ti aglaba. Trabahom na kita. Si kangarot ti babae. Paglabaan na kiday. Ibagadan tupay ng under di sayaak. Awan ti mangibaga iti kasta. Tamo damat nga awan trabaho. Unay matikasta sa umo na ma. Ito lang mat nga awan trabaho. Mano atawan na nagtrabaho akiti construction. Adandani pa'y nakadisgrasya ak. Apay, awan kadimot karbengak nga ginana. Uray sumagmamanula abulan ko mamay. Ay kat makamu ka. Desisyon mo dayta. Ngam napigsa ka pa imat nga trabaho. Uy, napigsaak no, napigsaak. Ngam aginana kang rudmot ah. Apay, hindi ka makawawat. Ay, ingka kat aglaban. Ay, manjak. Ibagadan tupay ng undernak. Kat di aglamang kang aglaba, tap na awan makakita kan ka. Mga alak malay ti babaununan. Anya, pangalaam ko mangay iti pagpasweldom. Ay ka, problema ka dahi na. Anyat nagan mo aday, kan manutawin mo, single ka ka di, wano sa anay. May natinagan ko, sir. 28 taon kon, kan may sa nga single mom. Ah, kahit nakaamuam nga kasapulan na kiti babaunan naday. Nakitak mat EJFB. Iso nga, binirok ko na ti address yo. Okay nga raw, mabalin mo ti mangruging agtrabaho. Karnay, jak kaya ti sadot ababaunan. Jak kaya ti marites, kan jak kaya ti rawat ababaunan. Ha? 3 times adilang ti pandangan ditaw, awan nagkilkilaban. Kan maminsan lang ti merinda. Ay, uwan, sir. Kasapulak ngamin nga talaga ti kwarta tapag gatang ko iti diaper ti anak ko. Sige, mangrugi kan nagtrabaho aday. Ay, paiso aya nga da ka no babaunan ninyo, Emma. Ay, babaunan ni Rafi ang manugang nyo ah. Ha? Agraraman nga agkatulong. Kat awan mo't isweldo na. Anya? Kahit kasano nga ron day tangay. Makaamu di manugang nyo ah. Kuna namat a problema na kanudaitan. Adan aya trabaho na. Awan tatang. Anya? Kahit anya lat kukuha na ijibal na yun ngay. Agtugtugaw kan agid ida ah. Agkuy-kuya ko ijay balay. Isungarod ang nagtrabaho ak. Tadimat aggunayon. Manipod dandanin natin nag-itipasdak apag trabahuan na idi. Dimot simbrakan. Nagbutangan. Anyan. Kat sa nangalapay lang araw na ti babaunan. Yak amukan ko ana. Manang Emma, agtimplak iti kapim. Ay saan may na? Di nakapagserbian.
Tasaan asyak ti amom. Ha? Ni Rafi lang ti amom dito'y balaywan. Di nakiramraman. Iso adi nakpagserbyan. Kundi nakilablabaan iti badok. Ni, apay ngay manang. Wen, takabailak ti mangilaba iti badok, ading. Nilakay ko na ang ti pagserbyam. Ta iso tinangalakin ka dito'y ababaunan na. Ha? Mina, umay ka man pa itaday bagak. Umayan manong Rafi. Apay? Dua kami kumay ti asawa kapag serbyam. Ngam tanga hindi na kaya tapag serbyam. Kagudwa mo't nga rin ti isweldokin ka niya. Ni, apay ngay manong? Una, tabasit mo't ti aramidam di ti balay. Basit ti nawam, basit ti labaam, ti ilotwam, kanang dumapay. Aniya? Ay, iyag mo nga rodan ti swildok, tag-awid akon. Pumanawa ko nito'y balayo. Nay, apay nga yakas ta. Makatawan ti tulagan ta apa nagpay mo kas babaw nun dito balay. Ngam apay nga yakas ta. Makabulan mo pa laeng. Kat sinaur nakmat ngamin, sasauran nakmat manong. No kas ta nga raw, jak ito dun at isuldam. Ta di ka mo tagtung palit ti tulagan ta. Anya? Kasano langan nga jay diaper kan gatas ta anak ko. Agpakpakaasi ak manong, itad mo ti swildok. Sige, ure ka gudwalangan ano iso, tagawid akon. Paggatang ko lang iti diaper kan pagplate ang agawid. Ha? O sige, kita no kasanaw, Mina. Ay na, nagpintas ko ti asawa ko na ya. Nagmayat nga agkan ti pingping mo bakit? Apayakas na ka manan. Adaman siguro kayat mo na niya. Iso analailo ka manan. Ni bak may. Nagsuldukan ba ka? Juan, apay aya. Bumulod ak man iti pasuldo ko ni Mina. Makaammo ka nga agdiskitar iti pang pasweldom kan ko na. Ala ka din ba ka? Di ka karagim imaw. Ay basta, awan maitad ko. Paggatang iti bagas da ijay, kanda dumapay akasapulan dito eh. Alamot ka na. Nagpintas ka pa boy. Di nakmaala iti lamlam yung Rafi. Kundi katulong ka nga awan mo't pagpasweldom. Ala, saan? Imot. Awan ka idam ita arabi eh. Inak maturog iti salas. Na, tasi ka pa iti adaganas na amang ibaga iti kasta. Ay na, uray awan ka idak, awan maksay kanya. Kay kayat ko ket di pay ah. Awan igatang ko iti diaper kan gatas da anak ko manong. Kanawan pagplite ang agawid. Ay, kasano nga tayo tuyan, Mina? Naragrag ko magnamin di pitakak ading. Kasi anak mata. No anak nga bayadan, agdarumaklangan. Ha? Ni, saan ah? Ay, no kayat mo, di washing machine minti pagbayad ko kin ka. Mawawit ko kat data nga washing masingan. Wala. Langina dahi di ginatang ka. Swerte ano malakom dahi jay. Nagdagsan. Ado ti awit ko nga baduk. Ay, sige. Agkuyog tan ngagpailay. Tayo nakilako di washing machine, tayo iso ti itid ko kin ka asweldo. Apay nga ilakom ti washing machine. Awan nga rin pagbayad ko ni Mina. Nalakaaya ti may darom. Kay, agilako ka iti kagawaanan. Anyat po sa rentangay no ilakom day jay. Di ka mangamin mangto di ti kwartam. Ay, di mo ilako day jay. Saan at tila ilaklakom? Kundi karit ka ngamin ngagkatulong kat awan mo't kwartam. Nalastog ka nagsasao. Gaputad da trabahom, tagibasitan nakmatlauna ya. Kahit basol ko nga rood na awan trabahom. Awan asim nga asawa. Di nakpay tulungan. Ay, kasalamatan. Di mo't kayat ni bakit ka ang ilakok di washing machine mayadaing. Ala, kasano nga yan? Di, agdarumak nga rodan, idarum kan. Pasensya ka na. Uno, siyaklangan tiyawin mo. Ha? Ay, hangka nga mangrabak iti kasta manong. Adala nga rod asawa mon. Kat panawa kong di asawak paraking ka. Kinapuno na nabayagan ang kursonada ka. Inlimad ko lang na ita. Ang agpaisaw. Nagpintas ka nga Mina. Ha?
Ibagam no kayat na kuno saan, ta panawa kong di asawak. Isunto mo lang awan anak may. Saan sa ama ka anak di asawak? Hanak man nga rabrabakan iti kasta. Taba ka mamati akan yam. Sapay hangka nga narigat nga ya, tanta adamat ti itsura manong. Patsin lang kamin Apay, mangrabraba ka kaya. Saan? Seryoso aka daing. Wanya, kayat nak, ta agawin tan iti lugar yaw. Katanyat pagplay ti tangay. Agdis kitara ka. Manumad la ti plate tangay. Ne, naimbag man ta nagawid ka, anak ko. Ne, adamat ka duam. Uwan na nang iso ni Rafe, boyfriend ko. Ha? Agmanwak na na. Ada, sumberak kayo. Apay Rafi Barok, kayat mo ayati anak ko nga uray disgrasyada. Wala na. Sana problema na ita. Ayos lang kanya. Basta dia kay pay laku maag kakaida ah. Tani, diyak kayat ama ulit tidak pasamak iti anak ko. Ha? Awan kaste ag sigurado, Rafi. Taam mo mat a single mom ti anak ko. Wala na. No, kasta ti kunayaw. Ngam ne, pasensya kan ata narigat ti panagbiag me. Masapul nga ag kayo iti pagsungrod. Ta kayo ti paglot-loto mi ditoy. Sana problema na ita nana. Sige nga rod. Diyak ipariti panagnaad mo dito'y balay me. Ngam di kay pala ag kakaida kini mina ah. Ag kaida kayon to no ikasarmon ti anak ko. Nagkasatak na kinayat na kamera. Uwan angam ada matanan asawam. Nagpada talang. Tadamot na anak mo. Ay, Kung saan natamot na pagkaidaan ni nanang mo. kat ag anusta ah? Agam, ilibas tanto ti agkasilid. Nagrinam tumat ni nanang mo. Kunak nga umakarakitidak no kas dyan nakaturong nga marik nanamay. Talaga nga naridam ni nanang ko, Rafe. Kan di ka madanagan, ta sinaa kong di asawak. Inak to alahanin na iti kauskaw, ta dituyin ti pagyanak. Ha? Agbayso? Way, no kayat mo, kuyogan na, ta duwata amapan mga kalay ti kauskaw. Manjak mat ah. Baka anya pa itaramidan di asawam. Kahit andan jay asawa, manakaw. Awan pa'y nga rod tatang. Madanagan akong. I-post mo lang nga iti social media. Ipanawagam, amapukpukaw ti asawam. Ni Rafi ti umawag. Hello, Lakay. Hello, Emma. Apay matakas ti pupus mo? Apay missing nga kaya? Ha? Ayan mo nga min aya. Ikatang pus mo. Ayan mo ko na. Kan kaano ka nga agawid. Intong bigat. Sige, bye. Ha? Ay, Rafi! Mabitlaang! Hello! Hello! Kasangsangpot mo pa ilang. Apay ngay nga agim impake ka. Papanam. Aga brudak. Anya? Ijay. Kat iji abroda. Inak manggod tapnawan may bagbagam. Tapno di mo ibagbaga sa dutak. Ne, imbagak aya asadot ka. Saan mo? Mabasak ta panunot mo, Emma. Iso nga aga brudak. Ngamnay, di mo naman ti sweldo. Ta fly now, pay later ti inaplayak. Mabayag sa akto makapaway. Kasano day ta? Adan aya passport mo. Andan, inlakad ko iti limad. Anya? Nagbiitan ngay. Na moderno itan. Automatic kami nun. Biglaan mo day ta ang desisyon mo, Rafi. Insakbay mo kumamot ang imbaga. Talaga ajak imbagbaga tapno maklahat ka. Sige, mapanakaw. Itulod ka nga rod. Sana kabalak ti agbiyahe asisya. Adagat kastan. Di pala nag-apply, aga-abroad adagusan. Ano pa'y mati proseso na ita? Kas namat nga rod ti kunak tatang. Iso alinapdak ngam umapamat. Ngam kunanamat nga inlimot na ti panangilakad na iti papeles na. Sinurot mo kuma. Imposible mat daitan. Di na pala inlaklakan ti papeles na.
Agabro na nagusan. Bulilikaw. Nan, dumundir ka, Rafe. Ha? Ni, apa na nang? Di nakawagan iti nanang. Tadi kay pel agasawa iti anak ko. Ha? Dumundir ka. Taagidaak dito'y abay mo. Tapno mabantayan ka. Anya? Nariaknak ngamin idi na minsan. Tadandani ka napan iji silid ti anak ko. Ti kunam jak nadlaw day jay. Napigsa ti radar ti lapayag ko. Ultimo karasakas ti ipas mangeg ko. Ha? Di mo yakan iti Malaysia ti panagabay ta ang maturog. Tawan madi aka ipapananday to'y. Kaya't kalaang abantayan, Rafe. Ni ko mga rumina ti abayan nyo sana siyak na. Siya ka nga rod. Apay di ka makaawat. Agyaman ak unay itiindanon mo kanya insan lando. Jaklay pagarup amaaramid ti asawak ti kasdi kanya. Pero orisyak. Kasla jakpat yun tinakita ng naglawag. Naka-holding hands da. Very sweet na nga kuy-kuyo. Sandak nakita insan. So nalang tada kadwa da bakit. Nanang siguro di babae di jay. Insan. Sige, mapanakon. Oray taintad kong kadris da. Makamukan na niya teramida minsan. Masyanak lakin ka so may bagak tinakita. Wan, nagyaman ak manan insan lando. Halo Emma, apa yung mawag ka? Awanan kayo, di ba? Papi nga italasong batang tawag ko. Ha? Apa ya? Parigang harap di signal dito abro. Abruta ropam, manangal lilaw. Ha? Di ko namjak ang mo tararamidang, Rafi. Babaeng gayam ni Mina. Iso siguro ang pinagnaud mo dito balay. Kampay di, katulong mo. Ang babaeng maggayam. Awan papain mo. Alala, sana po no reta. Pudno may tababaw ng langit eh. Nabitlaan at daan kami ti relasyon. Oy, amina kay ma. Ada na ginawatan may. Ang naramid ko ti kasjay, kapoy ti utang ko kinkwana. Kan awan na pasama kiti nagbatan may, ta strikta ti inana. Sige, bye. Hello, Emma. Hello. Hindi ko. Itayak pa'y dito'y likudam. Nangagkot ti saritaan nyo iti asawam. Adamat gayam asawam. Ay, kuha na. Sina akon ni Emma. Sinina akon ko na kuma. Pumanaw kan. Agi babaro ka. Ngam adamat gayam asawam. Usto gayam ti inaramid ko. Tijak pa nang itulok ang maturog kayo iti may sa asilid. E di da mo pailaan nakita ka sa balyan tinariaknak. Kasla saan ka mapagtalkan na tao. Ay, kuha. Sinina akon dyan sa awak nana. Awan bibiyang ko no sininaam. Basta pumanaw kan. Tano di ka paila pumanaw. Idaraw ka. Pag-arirere bukam ti anak ko. Anya. Ha? Emma, asawa. Adakon. Sorry Pakawanan na ko ma. Nagsubli akon kin ka. Ala, sombrog ka. Tani, adar aramida. Ha? Anyat ko ko. Agim impake tapumanaw akong dito. Mapanak iji Manila. Taijayan ti pagtrabaho. Hindi nakpanawan na darling. Promise. Agtrabaho akaw. Kanagsing-sing puwit akaw. Basta di nakpanawan. Basta ang trabaho ak iji Manila. Di naklapdan. Tawanan bibiyang mo kanyak. Agsinatan. Anya? Ay, kasyan lang ka di, Emma. Sorry ka din Pakawanan na ko ma. Puno, anagyan kiti balay damina. Awan na pasama kiti nagbaadan may. Restricto ti inana. Makamukay ti biyag mo. Insang sangit ko iti kastalaunay ti panagpakpakaasik kini bakit ko ngampi manaw lata kat napan nagtrabaho iti sabali a lugar. Nagsansanoo ngak iti manuabulan ngam sana ka na uma anangay ayo kan kuana kat impakitak ti panagbalbaliw ko babaan ti panagsingsingpet ko. Isa na siyan metlang kanya kat pinakawanak kat naornos manan ti amin iti nagbaetan mi. Alakastan, tagayam mo, Rafi. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang
Biyanang! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos parity script kaniti drama to gayemyo Jenna Almoite. Isagsagot matlaang to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan, kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Kapadasan ni Kabsat Vanji sa napudnoanagan tintay drama kastiti ko nana. Dear manang biyanang, kababain man nga ibaga nga may saak asado. Kat no dilawan dati kinasadot ko agungatak. Kat umanayan na pangapapaak iti kabalay ko. Adon abalay tinakipagyanak, tawan makanos kanyak akabagyak. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Anya kayo matananang? Bimakbakutan kayo at chismosa? Na, nagalas kat ti kasta pa nagsasaom kanyak nga inamon, Banche. Kasano? Nagalas taramid yo. Apya mapan nyo istoryahan nga wan araramidak diti balay. Ibagbagayo pa yung maladladawak nga agririing. Chis-chismisan da kadagiti kakaruba. Ay na, agdamag da nga ro, di bagagtag paiso. Saan ko nga ichis-chismis? Sungsung batak laang dagiti damdamagan da. Makita damo nga min nga wan ar-aramidem. Maturog mangan laang, Vanjay. Kat gaputag damag da, ibagayo matan. Imbes sa protektaran dak nga anak yo. Nupod no napatagak kada kayo nasaya at ipadamag yo kadakwada. Nay, anya kumangay tinapintas nga ipadamag ko kadakwada, Vanjay. No kasta taramid yo, nasaysaya at lang agtalawakon. Ay na, makamu ka. Kanayon mo nga ibagati kasta. Iso ang makamu ka. Wun, di kay madanagan, tagtalawakon diti balay. Awanan ti ungungtan yo, awanan ti chismismis yo. Umayak man pa ilang bakasyon diti balay yo, Uncle Atong. Isarak kang isa nga sa ako abado, Oo na. Apay nagapam. Ay, ijay balay Nagapa kami kaninanang, iso ang nagtalawakon. Kanya, apay nagapa kayo. Chismosa mga minjay kabsayo. Ichismis na amin na makita na kanyak. Anya matikas di nga ina. Ichismis na ultimo anak na. Adaya magkasta. Ha? Chismosa na dya kabagis yung. Imbak-bakit na tiki na chismosa na. Anyat inchismis na aya. Abangan no agpaysumay. Nagpaiso nga masapul aya mapanay si istoryahan kadagiti tattao ti mapaspasama ki balay. Hay! Masuronak. Ay, Uncle, ada na lami sa danumyaw. Anday jay ref. Diyos nga'y, ada. Lukatam jay ref. Ada amin ni jay. Ay, nasayat nga raw. Uminuma man iti na lami is. Barang bumaaw basit ti pudo ti ulok. Aldawan, ngam di malagring jay ka nakamon atong. Napuyatan siguro Tay di na panak imisbo iti parbangon kat nakariing pailaang. Alas 3 iti parbangon nga magsel-selfon pailaang. Mala, umunata nga ruda na mamigatan ay adapay papanak. Sige, aggao ka nga rudan bakay. Ay na, anyat masidangay, Uncle. Ay, nakaring kamot gaya man. Aday di namin saan ti masida. Ingka mga anay. Naaldawan ka nagriing Nasapa kay di pa'y dahil pa nagriing ko, Uncle. Anya, alas 10 itag sapa, nasapa ko ng kitden. Kaumag. Ay, napanan ng tirita nga Napan nakilwalaw. Naimbag pa'y ka dahil diyang asawa yaw, tama naglualaw. Kan sana marites. Sana kas kaninanang grabe ti kinachismosa na. Sakit nanday jay. Di na siguro maikatan ti kinagatal ti dila na. Ibaga na kami na mangagkan makita na di balayon. Bakbakatan. Ala, inkakit mga anay. Uray adda kam maligay inam. Respetwem ta inamlat ta day jay. Makapasuron mo nga minti style na. Nay, una yan ti kasta ala nga mamangmangan banjay. Naka nga tamay sasakam. Sapay nakashort pang ka. Anya mo dahito nga itlugan, nagapgad. Itlog lang arudan, nagapgad pa'y. Asino tinagluto iti itlugan tay? Kasyak apay aya.
Nagapgad! Ha? Kitaan nyo mabasit ti panaglutluto yung atan eh. Diyak kaya tinapgad. Husto laang mag. Kasta matasigod ti timpla mi kanya ang kalmaw. Napgad nga road. Pati man ang jalinuto yung idirabya dinangdang. Nagadot bugong na nagapgad. Ay kat mangluto kay ti sabalya si Dam No din mo kayat ti lotaw. Ay, masadutak. Manglukatak langan iti dilata. Adda dilata yaw. Adda dita istantay, mga lakalat taditan. Mga lakay mutan tada kay tinakata, darante. Jak makatakdaran. Nakapwesto akong dito sango ti lamisaan kat. Adda sabon niya para labangkal. Adda, Mart. Adda niya abay ti washing machine. Labak man nagitibadok tani. Adun timurang ko. Awan pagsukatanan. Anya mo dito asabunan? San mga glabutab? Ang lablabutab, Mart. Nabanglupay na ta sa baon. Nabanglo nga. Nakabangbang si ilang arudan di paglabutab. Nagbas si tilabutab na. Asino gimatang iti dito asabun na yanggal? Niyan tim ginatang na ija store. Ay, ijay ili nga min ti paggatangan nyo Ado ti pagpilyan nyo ijay. No di ta istorlangay na. Man-mano ti lako da dita. Kapilitan lang nga gatangam tawam mga rod pagpilyam. Ala, ano samdaytan tay sumot nga rodyan Ay, hanya pa'y ngay. Wanan Bagbaga mamadya ka nakamataw. Hanya matikas nga style nan. Nagsadot. Muwan nga raw. Iso siguro ang nagapada iti inana takas jay ti ugali na. Kano nga gawi daya? Tsaka mo nagadong ti balon na abado na. Sangasakaw di bado na. Kaya't asawon na ita mabayag nga agnaad di ti balay. Impakada na ti panagnadnan ditoy. Basta ko na naman nga agbakas yaw. Ngam di na matimbagan o aging katkaanaw. Nakasarita mo, di ka bagis mo. Saan pa'y? Ngam gagaraag to ti mapanidya balay da no adawayak. Ay, hanya matikas ka biyagan. Nay, Awan pa'y masida na imasmag. Sardinas, toyo, tinapakan, itluglat, masigsida di tuyag. Na, kasita. Sumana umanan ako namlan isot bumalayan. mala ta kasaritak man. Nya, matikas tuyan. Isarding mo man ti kastangar aramidam si kabanjay. Apa yan yung problema maya? Kasano, awan pa'y naimas asidaan matangkol. Nabayagan na jak imigo piti sabaw. Tapasig mo't atuyo kan itlog ti paspasidayo kada tao. No kaya't mo tagsiday tinaimas. Agtrabaho ka. Mangged ka. Tapno da pangalamit igatang mo iti sidaam. Ha? Aglablabos ka na. Gaputa agul uli magkamilaan. Agruam ka magtan. Agdabog-dabog diti balay. Apay si kaya ti bumalay ditaw. Nalipatam samot tan abisita ka laan. Ni, unay kayo matanangkol. Kanakandak ng bisita ti pang ibilbilangan nyo kanyak ditoy. Ay, awan ka anakak asaraw, banjay. Taamin na ka anakak, pasid da anagagad. Kan anda pa nagbainda. Gaputawan kwarta, kaslakuton matan ti pagkitkitaan nyo kanyak, angkol. Nagalas mo ti kastang aramid yung aulitugan. Agawid ka langan. Tama nga no, nyapay ti maaramid ko ken ka. Jak kayat ti may lawaan. Wanan! Pumanawakon! Agpada kayo iti ugali ti kabagis yung. Nagalas na ramid yung agkabsat. Jak pagtatak ko ng tagnan diti balayo. Katagyaman na, kadagiti palpalamot yung kanyak, angkol. Sapay kuma, tadi kay tumadidigray ti kastang araramidan nyo. Abas tagpapanaw kayo latan iti tao. Imbes at tulungan dak, saan tayo rurumanda mo? Nay, nagpaili ka magayam ka ba, guys? Wain kabagays. Tanasakit ti saka ni ipagmaw. Iso asak ti imay nagpalingkay. Ay wain,
Pasensyakan ano pinapanaw ko jay anak mo iti balay. Ay, awan rumbang nga ikidawam iti pasensya ka bagay's. Tamok ti ugali di anak ko. Syakit di ati agkid daw iti pasensya. Ita lang amin na maamuak ti ugali na. Pudno gayam ti ibagbaga dagiti tattao as sadot da nga anak mo. Ay, wun ka bagay's. Grabe. Sano saan ama kasi day tinaimas. Agdabog-dabogan. Kahit ayan nan ngay, nagawidan iti balayaw. Saan ka bagay's? Diyak mo no napanan naman ang. Ay, kunak man no nagawidan. Tayo di binaklay na di sa ngasako abado na tiamok, nagdiretson ang nagawid iti balayaw. Kaguran nakday jay. Tanagdakas ti panagkitkita na kanyak. Iso asaan nga agawid day jay ije balay. Payakas jay da nga anak mo. Na adik samot nga minan iti ka sa cellphone na. Un siguro Jay laagay ay ayam iti cellphone tar aramiden na. Iso ti pagpuypuyatan na. Ay, oray bagbagaak. Nga maawan mo denggan na. Sungbatan nakpay iti baribar. Iso masurunak mo no daduma kabagays. Darna, friend. Tulungan na kuma. Agpakpakaasyak. Awan sa balya pagkamangak. Si kalangan tamo ka makatulong kanya. Ala, anya ngay data nakasako a binaklay mo. Badok, friend. Pinagtalaw dak nga miniji balay mi. Linaksid dakon nga anak. Anya? Ay. Ala anusam dito'y dagus ko, tanalipit. Good for one laang atalaga. Wen talaga kasta. Ngam, apay di ka nagaw-awid iji balayaw? Weekend ti panagawid ko. Mabanugak mo nga mino agin nawid ak ijay balay. Ta dito'y magngarod ili ti ayan ti trabaho. Agyaman ak nga rod, friend, Nagsaya at kaagayam. Bayam, tainton bumaknangak. Agi patakbirak to iti mansyon ko dito ili. Makipagnaid kan to makanyak. Libre ti panagnaid mo. Ikang kanto iti silid mo. Ay na, di ka pala agsasao iti kasta. Ta mga numasukal. Saaman. Patpatya mo na ita sukal-sukal. Basta, bumaknangak to darna. Hello, ading balasang. Ay, balasang ka pa yaday. Ay, apay, anyat pagkit kitam kanya kada nasawa na. Sa anak malo siya nga. Ay, kat awan kastay agsigurado, Kaya't kung amin ti makisiningad kan ka, ading. Ha? Nakita kami nga da sa ngay ilinidar na akaaruma me. Iso ngay mayak. Sige, awan oras ko ang makisarita. Kayat mo ti ice cream, ading. Wano pizza ti kayat mo. Ha? Ayan na nga rod. Ay, nagumatang, Asidaglang mo dito ti pagkatangan. Uray na tayong naggumatang. Ay, nangan kan, wano saan pa? Sampay nga rod. Tawa mo na masasidaan dito eh. Kayat mo, tayong talangan mangan itirwar. Ilibre ka, ading. Ha? Sige Mabit lang nga rod. Tay sarak ti pagnanagdan mi. Ngam na San aga po ta makikuyog akan kakakayat kamutan Di mo kumaikan iti sa balya kay papananti susurot ko kang ka. Ha? Oo, danag mo na ya. Sa anak mo takasta. Anyamad tan ti kastoy ang masangputan. Naggulo diti unag. Agkay wara. Banjay, agring ka man. Kita ang mamad dagiti plato. Mangilngilaw dan. Aginaw kamot Nabambanog na tao ang naggapo iti trabaho. Ngam kastoy ti masangputan. Ay na, makapa-stress. Pasensya ka na. Kasangsangput ko ngamin itay. Nabanuga kiso ngayon turog ko pa'y. Hay, saan ang mabalin ti kastoy? Anyamot ti kasta nga ugali mon? Pumanaw ka langan. Tama istrisak no adda ka dito'y dagus ko. Bumangon ka dita, ta pumanaw kan. Unay kamatan! Kung naklano na singput ka gayam! Ngam nagalas magkayam to galim! Gapumot lakang ka, iso apapanawang ka. Wanan! Natangsit ka magayam. Kung namalan nakapimpintas mo to dagus mo mag. Saan mga presentable? Nagilat ka nagbangsit.
Ha? Ay, no kasta, kayat nak, Vanji. Ay, kapilitan tawang mo sa balya pagkamangak. Kaapak amin at tao dito lubungan. Ay na, nakaragragsakak, Vanji. Ngamin, kinayak nak, oray sa anak agwapaw. Ay, oray sa anak agwapaw, na gwapo mo tibulsak. Uwang nga rod. Kanayon mga adot kwartam. Pangalalaam nga iti kwartam. Legal, ti pagsapulak. Imayak lang nagbakasyon ni tabalay na kabagis ko. Ngam, iti probinsya ti ayan ti balay ko. Ha? Adda balay mo? Adda, nalawa ti garden ko. Iso nga, ado ti kwartak. Diyak pa'y nga rod na singer amin na lakok anatang. No kayat mo, kuyugan lak tayong tag singer. Kalpasan na, agawid tan iti lugar may. Mayat ka? Ha? Yawid na kon? Katuwa na. Agayan ayat nga rodan. Naimbagi ti balay, taawan ka apa mijay. Saan ka nga apain, ta ay ayatin ka, Vanji. I love you. Sige Ngam, nay, di nakpagtrabaho na tanay. Ipakpakaw na kon. Awan am mo katrabaho. Uy, matungpal, Vanji, my sweetheart. Hello, nanang. Hello. Naimbag man tay mawag ka. Di mo pa'y replyan dagiti text ko kan ka. Imawagak, takayat ko lang ipakaam mo nga dan nobyo. Sino tinubyo ang Vanjay? Ni Freddy Baknang, tanalawa ti dagana dito lugar da. Ken nagagat, nalawa ti garden na. Ay kat nasaya at nakasara ka itinagagat anubyo. Kat ipasyar mo dito'y balay Wen, umay kaminto tapag sasaritaan tayon ti kasarme. Anya nga, di baknangak itan? Siya ka tinagtagibas sityo iday. Imbadbadag kan inrororoman nyo. Ngamita, dandak kalabalay ko. Ha? Doon niya, kitan nanang. Tila ibagbag amat. Panuno mula day ta anak ko. Ngam awan mangirororoman kang ka. Ay, naklunan nyo ka din. Sige, agawid kami ton. Bye. Agasam, 12 ababoy tinapartay, iti kalkalpas akasar de banday, kabagays. Wen, ngam dandanimot latakim murag. Wen ata nagalumat ti dimaray. Agasam ta sa nga pulo alugan na partidos ni Freddy at dimaray ngay. Ala, sana bale. Tinapatag, nalpasan ti kasar. Kasla limas tugmat jay anak mau. Kunamit lan asino na madam iti kasarda. Nakabani ka sa mangmanmandar ka dagiti aglutlutaw. Ay, Baknang aya talaga ni Friday. nalawa ka no ti talon na. Nalawa ti mula na anateng. Ay, sumot lagayam Ay, kat nasaya at nangayat iti anak mau nga uray sa doubt. Bareng maanusan na ajay ka anakam kabagis. Para kan ka, Vanji. Regalo kan ka. Kabarbaro unay dito. Wow! Agasem. Nalpasan ti kasartang marigaregaluan nakpailaan. Anya nga daytoy. Binalkot mo, matitikas talaunay. Lukatam atap no makitam. Sige. Ni, anya daytoy? Para ga pasamot. Uy, natadam da ito. Kanda ito pa, bunang. Tay basit la abunang tiginatang ko, tapno saan anadagsag. Apay, dagitoy bunang kaskada para gapas ngay. Ananwa dagitoy. Kat usaram Aggapas ka. Agparaspas ka iti tambak. Ken igatangan kanto pa iti sanggap mo. Ka agmulat iti mais. Anya, pagtrabahuan na, Freddy? Katuan Anyat kayat mo, agsenyorita ka? Ay, sana mabalin Isungarog nga nasawa ka, tapno da katulong ka ngagtalon. Nay, laglagi pam. 12 ababoy di na parte hindi kasarta. Ay, manjak! Masadutak magtalon. Sige, pada samtisan ngagtrabaho, ta makaraman ka kanyak.
Makitam na ti agamgam. Ah, Dumanon to'y gum-gum ko di tamuging mo, nagsadot-sadot ka. Awan sadot di ti lugar may. Agtrabaho amin, pati babay. ngam, sana ka na irwam iti trabaho. Meron kan to Sursuruwa mo. No kasapulan nga iwayway ka akaslanuang ijitalon. Iwayway ka, tapno makasuro ka iti trabaho. Bawal ti sadot dito, Ivan J. Naimbag man, tapi masyar kayo kin ni Freddy dito'y balay, anak ko. Jack kaya tantag subli ijay lugar da Freddy nanang. Apay, Agbati ak dito yun. Nagrigat ti trabaho ijay talon. Inal daw ka ngay wayway nak ni Freddy ijay talonan. Sinaaksan. Ay, di nagpadpadasan na sinahan, Van J. Ha? Taawan madingar aramidakan ka. Saan ka kinabkabil? Saan ka binisbisin? Wala ngam layat-layatan naman o dyan trabaho. Layat lang na jay. Jak mo tidandanon. Kan isursuro kay tinasayat nga ramidam. Amumat na jak kaya tisadot nga asawa. Nanang, bagbagaan niyo ta anak yaw. No kayat na tisina, idalan mi itiligal. Agpaanal kami. Ngam, isaw, tiyag gastos. Nanang. ay nahavan di anak ko. Agbalbaliw ka nga minun. Ikatumon ti kinasadot mo. Aggagat ka nga minun Saan mat adakas tar aramiden ti asawam? Ta isursuro na kala iti rumbang nga aramidem. Nanang. Di ka kat agyaman ta nakatumpong ka iti nasingpet kan nagagat nga asawa. Nadlaw ko anan akam di asawam, Fanche. No paluspusam, saan kan amakasarak iti kaskan kwa na? Iso adi ka nagsadot-sadot, anak ko. Tulungam di asawam amanggad. Tapara matla iti masakbayan nyo, ti aramidan nyo. Talaga akayat ko na sinaan idi ni Freddy ngam no sinaak awamot sa bali apapana. Iso ngay nanusaklatan, tinagtrabaho iti talon. Idi damo talaga permi amarigatanak. Ngam idagbaybayag iniinot matan anay ruwama. Aging ganadan kami iti anak, kat oradan anak ko, tultulungak lata ti asawak ngagtrabaho iti talon. Kat itayin enjoy akong tagtrabaho, akadwak ti asawak, kat gapoy ti kinagagat mi, at dan ornong mi apagiskwelan to, dagiti anak mi. Alakastan, tigayem mo, Vanji. Ala gagayam, ditan tinagpatinggan day tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring, Eli Palacio. Enyornos para ti script kaniti drama tigayam yo, Jenna Almoite. Sagsagot ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. Katmanan, Merry Christmas, iti tonggal maysa. God bless! Manipod man nga rod kani kabsat tita sa napudnanagan tintay drama. Kasto ti konana. Dear manang biyanang, siyak ti asawa nga ingrata, tan nakasingsing pa ti asawa kanya ngam tangtang sitak latta. Tagtagibas sitak gaputawan income kamang na kanya. Kasta kanayon ti balbalikas ko tunggal at dasaan miya pagkinawatan. Tapno nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Nay, aglut-luto ka mo titikan kanan, tita bakal. Apagisaw, nabaya ka dyak nangan itikasta. Han nga para kanyam da tulot-luto ak. An-anwam nga ruday ta. Ipakan mo itasaw. Kanandagi dya umay agsugal ito balay Anya, hapeng agsugal kayo dito Asino tinangibagakan ka pa umayam na gitag susugal iti balay? Katsak apay iparit mo. Ha! Makalip-lipat kan sa matan roding. Apay balay mo aya datoy. Ha? Siyak tinainagan iti dato nga balay. Siyak takim balay. Makikab-kab balay ka lang oray agasawata. Isungahang ka man nga kundi sita kanya roding. Kung namatlan no balay mo dato nga iso nga oray sa nga ribo nga tao ti awisak iti balay awan bibiyang mo. Ta siyak takin tawid iti datoy. Haan nga si ka naawatam. It's merienda time, mga cardmates! Ag merienda tayo pa, Wow, mayata, at dalibre ang merienda.
Anya nga libre. Magsigatang iti kanan na ah. Sa nga pulumot lang ti may sa nga slice ti kanan. Una yun, pabayadan pa'y laang matita. Kat talaga nga kasta negosyo nga rod. Sige, agmerienda tayo pa'y. Tapno, anda pa may sa tayong agsok-sok. Sige nga, Rod. Mangantayo pa eh. Madamdaman ton ti bayad. Ay, kat, bagbagam, jasawam, marodeng. Kumarit mo't nga ron no kas niya abagbaga apong. Amuyo mo't ti ugali na. Natangig ni tita. Oray ka sa nutikin na tangsit na bagbagam latapok. Nasaysaya at jaya dalata mangag na balakad. Ngamtay pulos nga awan. Nagsakit mo't nga ron ti panagsasaunan no ka apong. Tanotub nga rin kiti aramidin na. Tila maisinsidir na. Pudno mo't kit nga awan income kamang ko kinkuha na asan ni kwa. Tanya nga ikot isumot nga ron ti addaan. Oray pay. No talaga matlaan na patagkakan kwa na nga sawanan. Di nan isidir dagita bambanag. Noan niya ti kukwa na. Kukwa matan na tagasawa kayo nga rod. Un nga ron. Ang sabali at talaga ti ugali ti asawa kapong. Nasukir nga asawa. Ne, da kayo matgayama pong. Apay, anyat gagarayo. Adala ko maumay ko ibagakan ka, tita. Ay, amo konti umayo ibagamanan. Nakaprograman ito panunot ko dagitang ibagbagayo. Memoryado pa kit din ata pa ulit-ulit matlang ti ibagbagayo. Mabit laeng. Oray siya nga pulo la minutos. Adala ibagakan ka balasang kao. Ay na, handak man nga pagkakabawa na pong. Agawit kayo kit din tayong kayo aginana. Hang kayo nga pumanag na, tabaka maitublak kayo. Ala, agawit kayo. Ada sumangpot nga bisitak no madamdama. Amok, no asino, dagiti bagbaga, masya nga ilem. Dagiti pada mamannugal. Ay na, madi, ti kasta nga raramidam. Nadagsan iti biyag, ti kasta nga ramid mo. Agyaman ka kit dita nasingpot dya apo kok. Anang asawa kan ka. Ay na, mabalin ka di apong, Houston. Lap-lap dak ti bagyak nga makasawi ti hangan na sayaat. Ngamne, pilitan dakmat. Agawid kayo kit din. Biyag ko datoy. Hanga da kayo ti mang palpalamot kanyak. Iso nga handak nga bibiyangan. Nate, balasang kau. Amok nga ulilakan ademang. Iso asyak pala ang timang sande iti pagrebengan kumadang iti dadakkel mapimusayan. Nana Intang. Amo ka may siya kakadag iti mapan makisugsugal iti balay datita. Kwa. Pamagbaga ti may siya nga ina dayto, Iwan. Tulungam ki de jasawa mi di garden na. Awan mo't anak yung si kaswam. Iso tulungam jasawa magtrabaho. Ha? Di ka masaksakitan natay. Ngam para matlang iti pagsaya atam daytoy. Ijamon ti panagsugsugal mo. Tulungam ki di jasawam ngagtrabaho. Nana Intang. Daytoy matla ti amok apagsapulan ngamin. Ti makisugal. Linyak sa ngamin dayta. Takanayo nak amanga baknukwa. Anya? Makatultulong akmat kin nilakay ko, babanday ta. Tamang abakak mo kwa. Ay sus, ado ti sabala panggadan dita. Engka makilabada no iso. Nana. Sana may parbeng day tang araramidem. Di mo tultuladan ya sawa jay apo kok. Sana dumngag iti pamagbagaday jay. Amo ka nasingpad ka natay. Iso adang genak kuma. Kim na ti pamagbagayo iti may sa akaeskwilaan ni tita iti card apong. Ni ka din ati ti bagbaga marodeng. Wala pong. Manon nga daw ajak nakita na pa ni balay. Adon ti absent na. Mayat nga rod no kasta. Nasaya at unay tadim nga giti pamagbaga. No jak mabagbagan ja sawam. Nagiti kasugalan na ti bagbaga. Pinda kamin ida kasarita. Tabagbagaak idamen. Uwan man apong.
Naimbag ka na kayo, bakit kayo? Barang da kayo ti ipangagda. Wan, oray guranda kaun. Basta sakbay nga ipulang ko ti biyag kaw. Kaya't ko pa ti makatulong iti padak katao. Naimbag nga oras mo, Gido, nga asawa ni Gida. Nay, da kayo mat na naintang. Masya nakijapo ko, Gido. Kanayon nga konsumisyon, gapoy tararamidan niya asawa na. Iso kayat ko atulungan. Itiritsuyaw, ti kayat yung ibagaan na. Di kayag palpalikawan. Sardangan yon, timapmapan ni Jay Balay Darudeng nga po ko. Sana sugalan ni Jay. Panunutan niyo kumamat nga ada asawa ni tita ama disturbo yo. Ay, nanana, no agreklamaw di pumanawan. Saan naman ta balay da jay? Balay mo't ni tita. Ha? Aday, income kamang dya po ko yaw ka ni tita. Awan, Mike. Diyala siguro bado na ah. Nagsakit ba ti kasta pa nagsasaumon? Sika, Gido, nga asawa ni Gida. Agpapada kayo nito ugali kada tita. Inkay ka na ginanan. Sana nasayat, nagbandaw itikas ka na kayo abakita. Nakapsot kayaw. Di yun stressin ti bagiyaw, gapu ti sabali at taaw. Tilatan bagbagiyaw, ti pakibiyangan yaw. Di kayo makibibiyangan iti padayo at taaw. Panangisakit tararamida, Gido. Alakid day, nagawid kayaw nana, tanay, adapay aramida. Man nakibiyang aruda dyan nga apong nila kay ko. No agsasaw ko na matlan perfect tamat nga. Wan nga raw, tita. Apay, ayat saan na dito barangay tayo? Advisor? Magbaga? Jak amoy ti dyan nga bakat. Pati ni natin nga kadwa tayo sinugsuganan. Man nakibiyang da dyan nga. Sinugsugan siguro di asawam, iso akas jay. May samat na dyan nga asawak. Sugsugsugan na siguro ni apong na. Tapno bagbagaan da tayo. Kanayon nak nga tubtub nga ran. No agsasaw. Kaslamat ka no nga dayang kamkamang na nga. Aw-awan mat nga pulpulus. Wala. Si Direm no kasi nga atipaan na kay tikayat mo nga aramiday. Sikat ti baos, ta sikat ti aking balay di tayo. Sinaam kay din ano kasi nga apaan na ka. Bilbilangak nga raw. Numapon no anak talaga nga kasta ti mapasamak. Sige, rugyan tayo manantan eh. Nalpasan ti pa nagmemerienda. Kakadua. Unay matikas to yan. Agkaiwaraman ang tirong-rong di ti balkon. Unay kat nga minan dagi at tao. Dalos da tao. Ngamuwarada mat awara. Nay, anyat tanta na butubam di taruding baraw. Ay, kuha ninang. Nakita man bisita ni tita. Sakbay arum muarak di ti balay. Nadalos ang mapanawak. Ngam no sumang putak. Agkaiwara ti kumpurme. Makitkitak nga rod baraw. Inaldaw nga da bisita di asawam. Nagaariwawa da pay. Tano agsusugal da. Pasaray at daarak apag sasangwan da. Apay, di nakadenggan di asawam ayaro deng. Apaan nak no bagbaga ak ninang. Da kayo man kit di ti mang bagbaga. Barang da kayo ti denggan na. Ay na, pinadas kun abinagbagaan ite. Ngam nadlaw ko asintiran na ti maibaga. Iso amanipod iden, jak pinakibibiyangan nun. Jar na mo ti umapan no mabagbagaan. Wan nga ron ninang. No ati paag, tila maisinsinir na kanyak. Wan nga road, mangmangag kuno da dumadagiti bagbagaan na ken ka. Tagibasitin na kamulauna yun. Wan nga ron. Ang naruama kon. Kan may sa agpaisumat ngamin nga awan income ka mangkukin ko ana ninang. Uray pa, ay barok. Saan arumbang nga isidir na dagitaken ka? Nakias-asawa pa'y langarod ken ka, no kastagayam ti bagbagana. Ay, awan karbangak agreklamo di ti balay ninang. No agsasao ni tita, kasla kaaruba nakalaeng. Kasla saan mo't nga asawa ti pangibilbilangan na ken ka. Baybayan yun ninang. Dalo saklatan anag iti iwarada nga agbabarkada.
Right? Ada tataulan ti aso yaw, tita. Ha? Ay sus, adda pulis. Ay, ilamang yun na kita kakadwa. Tulungan da ka kadwa. Darasan niyo. Pag na kayo ni Jerry daw dyan kusina niya. Rumar kayo ni Jayan. Darasan niyo. Opo. Ay, mabit lang, sir. Anya da jay, sir? Aday mawag ka na kami. Anda ka nagsusugal nito eh. Ha? Uy, awan mat, sir. Apay, sino tinang ibaga kanya yo? Sana naman sa pula mamuan nyo. O sino ti kadwam di tabalayo? No kayat yo, umaya kayo ay tionag, sir. Umayo kitaan. Sumrak kayo. Apay, sino tinagpulong ije pulis tatay? Si ka, Rodiang? Nay, nagpulong nga. Anyat amok di tangay. Ay, hangka nga agararamid, Rodiang. Tanumamuak nga si ka tinagpulong, patakyasan ka na ito'y balay. Awan amok di ta kunakmait. Apay ko mga gipulong ak. Ipulong kakit din nga asawak. Sigurado ka? Uy, promise. Sino nga tangay tinagpulong? Uno ni apong mo? Uno ni ninang ta? Uno ni uncle ko nga ta? Uno ni antek? Uno ni Ay insan? na, saan na tilat atapon, tanarigat tiyag kamalay. Uy, Ang mga numadaksan ka, tita. Tikit dinasaya at nga ramidem. Di kan agayab iti kadwam dito balay. Ta mga numatiliwan da kayo no sumaruno. Delikado kayon. imbag lang ang talis to dagje kakadwak nga agtaray nga naglamang. Ay na, nag-adayon sa matunayan dato nga bantay. Ito'y tayon kakadwa. Uwain, dito'y tayo nga kadwa. Irwar tayong tibalon tayo at tulda, kas ka nasakaw tayo, ap tayo. Sige nga Rod, tairwar ko matanjay, merienda nga, imbalkot ko nga, kanan tayo. Daita ka, iti kay kayat kukin ka tita. No, may papanitimakan, alerto ka kanayaw. Ayun na. Apa, itulog ko nga Rod nga, ang bisin kayo nga kakadwa. Han mata. Sige, ag merienda tayo pay. Tanabanog tayo nga nagna. Ngam ne. Bayadan niya, tekanan niya. Nagbalbaliw siya, matan niya siya, wamapok. Di dan siya magkanwag sugsugal dito balay yaw. Anya saan? Imalis dalay ti pwestuda, abong. Nay, sa dino ngayon. Diyan ka mo. Nga medyo sa kano ka bambantayan. Diyan ka mo, ano, sa dino abanda. Ah, ay na, talaga natangkan ti ulo da. Sa pagpapada da iti ugali, dagi jay nga kukuyaw. Kasano, kat isuda mo't akanayon ti agkukuyog. Di pa'y agaw-awi din ni tita no dagduma, apong. Ay, papapanan na ngay. Pagturturugan na. Diyak amo ano matmaturog, ano niya. Tano sumangpot iti balay, soyaab. Intun ko, maturogan iti agmalmalam. Ay, kastaya. Mapuy-puyatan siguro gapoy ti bisyo na. Uwan nga ta, apong. Kastamlat ta akanayo nan gidaw. Lumaklakay ka nga awan pagbaliwan na. Tala ka man kita. Nasakit ti ulaw. Apay ana siya kay naabak ka manan. Basol ko manan no naabak ka iti sugal. Basta maabak ka, siyak ti pagidas alam iti pungtot mo. Aguli magkakunak rin. Malawanan ka kita. Padasuma, tay darum ka gidaw. Apay ti kunam, di ka kabailan ngay daram. Hostal kulak! Di ka ka di makawawat. Ha? Di mo na yun ti sakit ti ulaw. Agmamalasak lang arunan ngam kastapal at ibagbagam. Ay, ala, tarumuarak nga rudan. Sa anak komportable diti balay no adagong ungat nga awan gap-gapuna. Nangan kan tatagido. Saan pa'y nga raw, tita? Si Kangay. Hanak mat nga mabisin no kastoy nga mga babakak. Sa balimot kanyak. Jak marik na tibisin ko no mababakak. Tadyay isusubot ko ti pampanunutak. Ay, agkabalik taranta agaron, tatagido. Agpabigay ka mamat, tita. Si kamot la kanayon ng ti mga babak. Awan mabalin, agsusuerte aktad ta,
Kadda kayo matag mamalas. Anay ko, Ruding. Ruding, agri ang kaman. Apay, bakit? Nagsakit nga perperme datutian ko. Maululaw ako ni ti sakit na. Ha? Anay ko nga perme. Ni, apayin ngay. Anyat kinan mo aya. Awan matikin-kinan ko taday. Anya nga tadaytan ngay. Maululaw ako nga perme nga talaga. Sige, itaray ka langan ni di ospital. Nabayag ka din, amarikrik nam ti sakit ti tiyan mo? Uwan. Ti amo kakat gagangay laang sakit ti tiyan datoy. Sungahang ko nga inkan kano. Anyat ko nada aya. Ada problema iti internal organs mo, bakit? Agkakalat ti sakit mo. Anya? Na-trigger siguro, hindi ka na yun ti panagbising kan panagpuyat mo. Kasano ngay? Ag-agasak? Maopera ako, ano anya? Maagasan ka di pa, Roding. Ikararagta ang maagasan ka, bakit? Lukasta, na ospital mo ni gido nga asawa, marigida. Wen maray, mapanak ita ijayan na. Kimaro ti sigod asakit na iti dalam. Kantay high blood na. Anya, ay nabisyo mo nga min di asawam. Inabuso na ti sakit na. Wen nga rod mangginom lang nga rodan. Sa agpuyat pa'y kan agbisen. Papanan na nga no di kumaro ti sakit na. Ay sus, nagpadaan dan akin ni tita. Na ospital ka numag, karurwar na la iti kalman. Kahit kumusta nga tangay? Ado ka no ti agas na, kan maoperan sapay. Ala, una yan. Nagpadaan dalaki di miten ana ospital iti asawa. Wen tagpada da mo ngamin anatangken ti ulo na. Roding, ayan mo lakay. Umayag. Apay ka na Ada iparamid mo? Makain inumak nga perme. Tulungan nakman nga bumangon. O sige, mabit lang bakit? Ala, kumpot ka ititanggat ko. Anto tinakabatil at danom mo, bakit? Uminom kan Anyat pagsangitam ngay. Nagsingpot ka ngamin. Naasikaso ka kanyak nga oray. Tinagtagibasit ka Roding. Ala, di ka nagsangit. Asino kumatag tinulong no saan adatang agasawa. Makon konsensya ngamin. Tunggal malagip ko te. Panagsasaok kanyam Sorry, Roding. Lakay. Ala, lipatam daytan. Saan ka aginura, taay ayatin ka unay. Inayat kalata, nga ure kas jeti tratum kanyak. Sorry nga talaga Katsapay ko matahang kanto nga mga asikaso kanyak. Sapay, ado pa'y ti agasak. Pangalaan ta nga iti kwarta, Roding. Saan mo na problemaen na ita? Tiket di pa nagimbag mo ti panunutom. Bawal ti ma-stress kan ka. Adda ka asi ti apo. Patsek adi na tabaybayan. Mairemedyo ti amin. Isa di ka madanagan bakay. Kasta una pa nagbabawik gapoy timpak pakitak iti asawak iti kalabas. Kat ti pagyamanan kan pakaragsakak, uray pinakpakitak iti sana nasaya at ti asawak, si dadaan latta mga sikaso kanya. Nadungulat ta kanyak, isama ko na kasyak ti maysa akagasatan ang nakatumpong itikas kan kuana nga asawa. Tauray sa anabaknang, naasikaso kan nasingpat kanyak. Ingkarik nga ro di tibagik nga paman nga gimbagak, sulnitak tinagkurangak kan kuana, ket agsingsingpot akon, ket kaasi ti Diyos, nagimbagak mat ket tinungpal ko dagiti karik. Alakastan, tugayem mo, tita.
Alaga gayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Manang! Biyanan! Enyornos, parity script kan parity drama ti gayam yo, Jenna Almoite. Isagsagot matlang kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kanayon kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.